Lain mo na ngayon, katuwa na siyong Duo, maltrace. kulan singat ke mullash. Damle lipan, ampan. Kak singat ke mullash. Känleän. Wo kepel singa kulo kaksakin kat ke wala na makachid pa plakin ito ko ako la. Okay. Kas mo lal kepel singa. Ay ngawi ko misinge. Nakmas kulkat. Pastamet. Good. Nan mula tamil tres kal check in we met las na kewak sa kepel singa in kaksakin kat ke mo las kaisi. Kat kulo malap ke phone siya kataka pa nake ako lang mong maliti si may taka ke lan mo siya ngayon. Pange si fe magat kalam kyang kasmer ga kalam yang the spirit affirms our adoption. The spirit affirms our adoption. Ito ka room saptal ko for singal luna ka singal course na som na ke fos no long got na long lit course. God, ngayon alil true kakchikin gat ke me mo lash ito ka na ke kaching ito na magat kalam ke financiado mjenge we ben ko sai na ne shell chikiers we papat na shell chibe mas wanda ke kis peloin akulin true kakchikin gat ke pe tang flat pangi fin shaklas na gewa tang mataga na sheshkat akulan pel na gewan sum wala na wal aro broilers inan peke broilers watching an intaka ina kalam ke pelching the yok ligin na gewa gas mo ma kataka fakke forcing an peke broilers broike showlan maslu makat akalam nuclear alan show apa kalmin kaifas aro inan peke broilers kataka li lagadash ke me leidenschaft like unitie met ke kotoaklu ke yenge winter quarter spel laf my uskat ke December January February kada sit bakal muni ke pelchinge akalam mo enduring beliefs of the church the life we call on church Come along machingan natamule akalam machingan December January February koto na fonching na unitie me dapat ka leisin me simam delisam kaslan ka di kasla leisin chi meta unitie ne pa me kat lash emas masla matal our God and the Holy Scripture there is kita ximatagay mit ke leisin chi me dataga ke luto mo de tolu for singalon ko sinalik course na vinga te unitie ngan taga na leisin chi me daba our me kaslan God's word leisin chi aklua ke unitie me nga taga na me our heavenly Father Papa na mashin gashaw our heavenly Father Papa na mashin gashaw ak tolu Victoria pat taga shamram ke Christ our Savior as I'm got me shamram kun ke Luke saptashngal me kor fostol na ke kor we Rome di me kor foson kor na kisnyaw yalle ka pas na pa na ke mas magat ko unta ke man te faring kadia ke lain machine na ke ngon matal si fela lapsing pa ngon matal the Holy Spirit
Nada ka na pamarichi magat fakpiang Rome alikor fosingal do singal kor nagat som na ke fosno on gor tong lit kor. Kitak si mauskat na ke wik na phone chepa ke fosingal on kor na kalam yang nga nil chi fan or malo na ke nganash takat manatin God. Nga nil chi fan or malo na ke nganash takat manatin God. Si fe si ma takang akalami ke kasing ni siya pangan me the spirit affirms our adoption. The spirit affirms our adoption. Ngon ella na ke natlalash. E bangan topic si magata usin na ke marichingan. Tainan na ke proya si kana kalimye suilalap bangan si felalap na ke koto si felalap na ke nyutina si fel ke wit na phone singa na wi si fel na ke len misinga bangan alu ni tawo los ke kusan na ministry. Ada ka raw why pa na ka drug monte fa na ke len misinga. Akate ye first by first. The metigi Tamil church ka leta ka ligia me metigi akate sigan wana pa na ka leta ka ligia historical context, will literary context. Nake me saptalicus. Nake leta si ma polish mis na sin but life in Rome. Inan ke proy lasha mana ka wa magtak fashion pang to ke kitak si mai kasla me uniching luto mode tolu fosingalon korsingalit kos. Mana ko ak fashi ke bel singa makeme pa na ka uta ka ngon ngon ka. Panga kitak si maka tram kin ke wit ako sumla. Panga kitak si mai kasla uniche me ke koto singa. Luto mode tolu fos singalon korsingalit kos akal me pa na ka uta ka ngon ngon ka. E ashipain luti inkai inakshiwoshi e inakata yamashwosos na sinmait tamat lan gadin me inshiwas na ako la fal na kayo mawuna kayo ali yokshi bagadin paki kayan singa mit main fingam dali a flow singa na isam our God and the Holy Scripture. Now, which she made, like she made kayo singa taga na all the Scripture about Trump na. Pataka ke kita singa reading. Luto mo de tolu for singalon gors, singalit gors. Bible na kayo taga kengon man God. All Scripture is given by inspiration of God. If inte udaga kengon man God, nagatigay na ta outline siya ma-follow, katagay siya film siya nga. Cut the Father, cut the Son, and cut the Holy Spirit. Ars doctrine siya, ars maliti siya, fa ars cut siya fun na. In la matolo. Papa, when and on. Ang doctrine siya mamit Christian na life niya. Ars mat wias finan ko siya ma. Dapat ka life niya siya ma. Tinafa machi siya siya cut siya, which is really if you didn't based on Bible faction and when Emmanuel siya na from niya nagkelay siya. Doctrines of fully God, fully man siya ina ka naske. Na yok siya ka din kalim ka life. Ingat kita Papa when and on. Inan taka na ke me all the scripture mau taka ke ngon man kat mungkin. Namna siya simpa kalmo ni katika ini to Papa when and on if inte taka ke ngon man kat. Matching ba taka differentiate moli ni kwa moli ngon siya may taka ke ma-reach las mo siya. Inan ke pricing. Now, I think that up to this point, December 2025,
Tanakat somligi masimakwaki mataga mapapal na kawo taga kang online God. But kusay na manas inan ke proy larshap na. Manifo man kadesh la. Kad esta section at lu makati laki ke lam nuk ya. Taga ke me shetes kuna saptan me gor fosmong dolu. Itak le ipsingan ngan riti ke kas kusaya ke leng mata si meta. E kaplan misla lan si fan at matalye ko wasin mana kayo. E karangan ng manuwos nan kawos ya manuwos. No fun. Tayin wangin mata. Ketagalan lem Lord Jesus Christ. Ke tayin wangin mata ke lem Lord Jesus Christ. Elta ko. Saklit. Mara na nanin siya fosing. Akala mi mo len nak matalye ko wasin mana kayo. Even kata na ke gospel lal son saptas ngalit ko fos ngalit ko na Jesus la proila. Siya God Papa len me sanctify them with your truth. At matalye tal ke mapayalom. Kaslom papay. Pangan kasi proila Jesus. Na even at liye may takleke shetes mo saptan megos. Fosnong tolyo. Section akluo. Spirit, soul, body. Spirit, soul, body. The most holy place, and the outer court. Original language ma, order makinya pa pneuma, psyche, soma. Pneuma, spirit, psyche, soul, soma, body. Fingatli na kadena na proy inakswasya at tingin na. Section na closure ma-contain furnishing tolong ay dakla. Since 2002, man pang pel sikat na tayo makin lang sa siya makin siya niya. Furnishing tolong ay kadalita na tepa showprate siya. Candlestick course. We may altar of incense. Siya tagada na Jesus fan alakalan niya. Nga pa break in mold. Nga pa kalam lang fell. El pa usiya kading may kayang sinasingkata. Manil pa sumisya fin saksin. El pa ikes la lislistin maslon holy place. Nga naga the most holy place. Kat nagawa nukchat nga mercy seat. In other words, wala yung sashi siya mga task nga we start from the inside, from the very holy place, ma mercy seat nga nan kaya. If kat sumdagin dyan, man siya likes la. Nakat moving from that, nake holy place, nake body. In the Old Testament, Old Covenant, they had to start from the altar to the holy place, to the most holy place. That is the only way they can approach God. God way. Liftikas. Book liftikas. Saptalong di kortnofon like liftikas. Akalimni. The only way they can approach God is through the sacrificial. Dahil kusisha perfect lamb sungan sum uchat naka holy of holy sum nale naka mercy seat pelchin yesi matropo singan ka I presingan uchat malamakit course day of Yom Kippur day of atonement Yom Kippur singan yataw sin lusom la iwayak le mat na kayo finfella sin kaya perfect lamb sukuma foreshadow yakes sacrificial system in the Old Testament, but Jesus Christ. Na ngayon nagkakasabing ka come holy in the mercy seat. Nta kaya ka disusta kang lanlan ka. Nta ka na kaya holy place na kaya outer court manos. Tana furnishing tolu may kaya klara
katnikin gasnan God. Meshingan, luto mo titolyo for singawan ko singalit ko. Even furnishing singan akalam mo chisha jel ba bread of life. O itakla section aklungan singan ke ling sasha singa dana. One doctrines, one the theoric. Singan ka kan me chisha jel one gemolash. Now with that, one candlestick koshgan. In other words, one kalam singa. The light of the world. Kailang sashi si magin since 2002, nigga 2025. Yellow mo tolo nam siya. Fall na ke orator siya met order chef lang met ko siya yung dress check. Lal itawil lang church like 2002 to go. Na I've got some na ke yes may fitak lang na pangan fako product matagay ke masih pang yon rak kawot. From 1982 to 1959, my life issues there in that time frame. Yon rak shak na fash, if in bay. But the get 1982 na liklut yon rak apam the coal and koshai. The gonna get project him get 1992 and get 2002 at the one maliti correct, one la kalam sing. Therefore we cannot making sinarun God. Masih boleh suman ke rom sapta singa lu fosin ke lua. One got to offer of our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Yan na yok sin to gonna get broil larsha. Katin check yat na manas the cotton flowing kat narol ke belching. Ingin. But tas ko siya Amnash. That's the line na kaip singa. Lai fay tak la section na clue singa. Te point bridge singa. Me candlestick korsne. Altar of incense singa. Ni tak ta na ifin kumne na ke soul larsha. Papole la kalim mo. Soul larsha. Personality larsha. In other words, imagination larsha gives us that personality. Conscience larsha. Mga abstract. It's not physical, it's abstract. Mga consciously aware of care. Kastan kaptin at the we na malan fail. Kalam lang God through his son Jesus Christ wangan le. Pero kan imagine mo we na fail. Malan fail about imagine. Conscious larger tagakako kan fail. Reasoning managay wa memory ni ke affection mo kataran mo din ko mo kay nakat ifo. Bakit ito ka nag-room sa talikos? Fos nga lun kasi nga likos sipe. Fos nang ngon kos nang likos. Kadet ka da even wangen ma si may shoes ta kang ngon singa kadet ka na Ngalal fu na pail ingin na kaya amta na samon proikin mga len na kayo nga ta kalal fu na pail na akwa kiyan mo din ganaw sila mo tas ko sa liki mo sing wan na mga sipa strategically na kaya oya mo ta ka fail up na kaya history lan mo cash up mark sige control fail sing ito na kalu siya oya na pharmaceutical company ni kaya education system siya banking system ni kaya may food industrial complex siya no fun na work any confuse siya may taligi siya matagal na kaya kastan ka dahil kaya control ka dahil kaya ka-independent na siya na kalam na siya flash ang alalal na uta ka and moding ka na sila siya na may pakong tao inan kaya proilar siya pa may tao kayo ben mo pa ipangin siya ngayon na ngayon na vat na siyum kung na kayo watcher na magin papalang sa siya ngayon kung tikan fa mo mulingon
Không chắc có. Mình cái phát một tôi là mà ít ta section at lúa xe. Bây cái này cái là mẹ pretty mole chứ mà chỉ là phần là academy. Phải cái đấy là cái temple chứ. Academy mà ở temple algo que phải bal. Lom nuk tu se pai meta. Temple sila Solomon. Temple sila Surabapala. Temple sila kanal ke 70 AD ma era del renovate. Ako sila pangan nimekos kat pa temple. Itakla soul lasha. Itakla. Temple siya taka pa 7 years of tribulation. Temple siya ma esikali leke saptangaw ni kang alikos ke puklal. Ito ka ke yatausin siya. Millennium Kingdom siya nga. Na everlasting temple siya makadita tayo marsh. It's standing at the right hand of God's Father. Mahal ko siya. Katita na, may kami siya in the right mind in some. Ne siya ista mana siya na makatilaki yan. Siya kada ka din ikal. Naifo ka nita ke mas force ni mo siya. Ifo fakunen mas ko siya. Kung ne wan na wisdom. Kala mo wan. Ay siya singal si foslu akalim niya. If you want the Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, Spirit of understanding, because Spirit may counsel, Spirit of might, Spirit of power, Spirit of knowledge, and Spirit of the fear of the Lord. When in Spirit of the fear of the Lord, king Ali get, might never ask money get Christmas in our king. Malan mo ipagadarang. Nakatli nagkasam from lal orator sila nga nagka pastam tayo siya matiyak sampra. Pastangan tat siske. Who in the right mind to this? Nalita ka siyak sikip yan. Define what a man is. Dito ka nga siya lang define it kung pricing. Tana, kadali na Jezebel movement si matagal at lima matay na patiyok. Usingin na tebangan foundation man ka. Katala magulchi me. Even kung magulchi, you better stand on the crown and lead. Pangayon ko siya, pangayon mas mamit ko siya na nangyin. Mukung nakaman tuya, siyang jingkat, matakit Genesis ni kaya reflecting. That's it. Pangayon foundation lang siya. Then float na kaya. Malalag na pa yung mamasyarit la wota. Takan ka na usla masing. Esta malan kata. Talis na. Pagkalan kaya siya tesmo sa panmegos. Foslang utol. Itak la masing. Section at luo. Kaskasaking. O yes, yung mga chisel taga kanaus la. Turn off the money changer table and money changer nang kaya temple lala. Pay na kaling tuya karangin na. Kaskarak. Inakswas siya may tanta ka na kaya. Mapay is mula siya. Temple siya nga rekla na kaya pro. Malan ka. Chisel siya. Katukailat. Paket kalam kaya siya itong satan megos fast nung tolo. Katukailat. Nakatusya. Fundraise pa na ulit. Katusya malan may. Niling temple siya. Fundraise kayo noyan fashion pakanten. It's very loaded. Nara tuwat land. Tuwat land na paingin. May katilwan. Na if yung mukul ko siya. Long, I'm waiting for this guy to come explain. Biblically, may kunan mukula. May masikadliyak mawingin natin na nag-alang angel si mga liye, comedian lane si Marala 1992, 90% pa kaya.
Na vingat te na foundation mark working na ke Genesis ka kanaus nakataka na ke Genesis told you the fall of man nakataka na Jesus lang ni ke na siya isuste ke man God hindi ka nilat na ken toksangan God bangan point yung mga dito akataya inan ka proya ke Rome saptal ko fosingal lu singal course we fosong lit course morning na pamaulo wan siya shuos takadin dia patatyang na ke kikiap manos pat na fatin na patatyang na ke long net madiya malaki wa mga darang mansin ka na iving matay tala mga tafo na matar lok-lokin siyangin sipa kalmuni fakyak mo ulche fosal ko siyang tot may siyang tot esum na gelang for riti machine warning pa inan da kanaros ngena depending ta lok penin aksyoshi yak ngena machine penin aksyoshi yak ka makay na pag aksyoshi man shifan na shishwas amata ka akwaki fashion ye gatan na machine inan tu Baba ka true ka chicken ko. Kadal de su malak papa. Wang na pa ma su was fin fellowship. Che shifan na mat fin fellowship. Wan na sham shok ching lal ko fos lal ko siya kalim. Kadin te fule lal fin lash ke mat ka mat kol lan fellowship. Ash mat kol shifan na lash. He is standing at the right hand of God Father. El but Jesus Christ, matlang lan fell. Papa kate pas na siyong kaksikin kom, lalal fungin na pa la wangan kat wana kom kat mo jifan na las. Katla le prem, katla lai si katla shika. Kat ngon si. So therefore, when the gospel also na kalim we must worship you in spirit and truth. Papa kat somnigi ko. Well na les. Kat nikin na me molin ngon. Kat molin ni kwa fashion ni machine. Kalam na kaya oya ma practice magatlara inakfletche ko. Kalam na kaya oya lash. Kalam na kaya siyangin lash. Wangan machiwas. Ingen akong sakat na sinmat ko sa wan na orator sinmet shafna. Nanmat ko sa triskal chip. Lenta ka alle tangon matlom. Matlas ko sa na kayo. Infalok na kaya mawulsin. Ko sa nga ministry ko maki ke belching kadin point may tanarun Jesus Christ magayon. Dina ke fashion, dina ke movement man fell. Te oye man fell sing. Jesus Christ magayon. Manid pa was fun. Fully God, fully man. Man na ka work like a castle. Kasa ito naman may ito. Yan so makfashila. In kalim na shish sidbe akalim na shish makin lang chilo lang chikawulom na shish kasi kung sang mas mayokimit na siyo when si fanan to Jesus Christ matla el makain o kain aksyo sigat kaya liki makuluklan fella siya na fun. Siya kas mo lumakalimye, all have sinned, and all have come short of the glory of God. Wages of sin is death. Para kung
iwekat lak kayo. Mettigiban akumralan ka siya fel akumrela tar means of salvation. May omniscient. Kumitama na kayo. Kumitala mga isikyak na sila na manif. Or mettigi na akumralan ka siya fel. Kung usin ka naging mulsutar. Destination makipakutin yoklo. Kung predetermined. Kung infinite. Kapa kung ten. Ini nakat kashi. Takashipin. Longkalay pakutin yoklo na siya. Manas. Nakmanas na siya matlas ko siya ikipelching. Na kayo mo ekin mat ko siya. Takadin follow na room kipelching. Actually siya lakas mo long. Insi pa follow kyak section na clue siya. Men paragat teta kaslong. Kisha ilwan ng euros. Para 1 kalam euros. Aragat kufnan makain siya na. Makat kufnan akin siya uye kung ba. Tabalong broilers. Manas. Flokin kat na yung kapensin. Kung ito yung siya kay siya. Kung makain na ganyan. Siya sila, for sila. Kating flok na room. Ni o yung ipapa kada na inispela in fact kulo malap na siya. Kat ne som ligigom kung wikat na. When kasmo lum tagakalamya, you will never leave us nor forsake us. Kung continue. Place ikat kay siya na kayo, tagakit na kaya siya ulas kay siya. Talik natas, kulo malap pa. Kulo malap kaya kain man ulas. Kulo malap kaya financial need las magum continue to meet. May mungunas and matalas. Man na kayo, you continually. Asya na siya. Kat kaya kulo malap na siya, may siya kaya fa malap pa. Hindi kat katin steward yung mga na kayo. Inoy lang siya lang. Siya pa kaya makinyagal kat patemple man God. Kadin na kadin karangan. Liang liki masato makikiyap masyadong nildagan percaya lain. Pero na kayo. Papa na manas. Kading de balesya ako ko. Kung wano makalamiga John 3:16, mat nagawang lalfong effect to me siya. Of ayos mo mapatpat. In other words, indwelling and filling up God Holy Spirit in God Christ siya lalfong. In kalam na kaya losh fin fella siya. Kading tuon klan sa pito ko siya mo. Fakat, boldly persevere, remain as Christian. Gospel, good news of Jesus Christ. Nagdagan muli kat. Naragat ko lang malap kaya blessings na gawa pa. Katiba malikan na matlash. Matsyaw klash. Nagan na siya papasit mas mawang lepe. Kapel na totosum na. Kat proy kaksakin kong bapa kaya mo lalos. Kat proy pega siyaw. Tiknatas, tikwiyas na kayo. In akas makinyagat na wala na finshak silong kung te patlin follow o malamatay ka din isusta ka ngan kat kapelching flok na ro. Wala na lomin wi matsyok lang wash papa. At lalal fungikong. Kelong finshak long. Wala na yung pel na kayo. Kat proibega magmaslash. Manasin man. Katin si Bayas makya kadin liya mga kung fakikas mo nung kachena si Stolu.
decaying kemano sing ke temple sing is part of the curse. Environment nige oya na kayo, that's part of it. The new creation si magat taga long kikas mo no kepel futo to sumla taga kaya tamaklu Jesus Christ. El pau siya mawul siya mayok siya payment isus taga ngon moling ngon. La finnem manos manas e finga di isus taga ngon that's all it would take. Kat matalal fungila mercy Christ lom ashin na kayo. En makulukashwe langkalang paktong yok lumashwe yok likiban. Akes makinyegot. Arke benching at broy ke mat tapke walash ko sa marta na aske skosok lan fela sing. Wa na amul kinme. Oh baba na manaj kasla hak frachin jesh kadin takan ke wona na sima katli ingin na ke mat lalfumi. Eta la kada sumna ye. Ke kuma shikme ko kung taong ko na ke mutul la sing. Baba ka tala shu kak sa kun kum ke mana kayo. Ka tu shot pel no in kak sa kun kum. Ito ka ako lang puro mo cash mo lumin si back si was sigat. Flocking kat na room ke pel sing. Baba na nas ako tayo na pa na meshing. Modin ko ay modin no. Kadin na le kalam kya. To wana chise la kalam ya. Lekin na siya shusta ke mo mente kanyo. At proy kak sikin kom. Proy tege matlas ko sa mo gay na at proy ke matlalal fun na kayo. Universal Church, local church around the globe. To kadin proclaim gospel long to the Great Commission. Yok sigin na kayo. Fella sing inetay ko. Mga church, body of Christ. At proy kak sikin kom proy kinin Jesus yung matang was. Amen. Amen. Right? Kung malap ke proy lan na kayo wa ke pel siya. Ngayon agad siya la tamalil. Tamalil la taka. Dake sinjak sukoy met mal siyak siya na taka like historical literary context. Na taka first by first year after that. That taka usip punchline na kaya. Kasi nga tasong na triskal. Kung malap. Ay, klamalap, kaksigin kat kimo lash kewa, tuwa na siwas na kewa mawikat yang kalenwo. Klamalap singkat kel tam lalipan, kaya kataye na yokshipe fanen maldaga kataye ki mamay teklaliki leng sa singe, ako minwinan ka ke. Proyekun, mayen, makates lang papan maungayan na siya. Manpain ko na kewa, mas posak pepasatari, katakilin nga, ke me, tawag nga, akilin ko was matakaan, dari ko skapen read the message mo asan, tamdal siya yang strong, ngan pahin ko, wikom yang tamdal stinson wakik, tigini siyuli, euro, glope, ke asloman, tamlel Lambert Jackson, fas siya pataka yurum nga, tamdal siya yang strong, gulamala peki, may fact mo ko sa project nga gawa. Nege fas nga din ka nurek magin gawa, mangal kiya pa ma limekos ngan taga kisam samal dam lilipanan pangen mama wangin la yurukom may nga kom tembal si yurin kat misenge ke layout si nge idekla section akluwa na ke nga kom caption ke tembal la sa pangen mat kana sikoma tam dahil procula na 10 year klamalap tuwo tam dahil sipe message sipe lumingi from lanai tam dahil fulain ayepe Tagay metropolitan pasapa tamlay mission netlik. Kula malap ang anak ilin pala. Okay, tamdal ru Charlie patakong. Napana nga raksin siyak sima tamlay panel siyak nga siyak sila pa. Met definition la kum nagemukul si. Na wangin definition si was pa siya yan makatilakiya.
Elorela mukul si na kat sivena define yela piepel sima mukul singa nila kula. Kata mo yes nga kosh, kata mo yes nga kosh, depending on the function. Tarakta mukul siel da ka el kaskintel na sinkat. In academia na paila el submit na sinkat. Dan kain kol siya ulalan. Dan kain ramalang silan kat. Dan kain soaked in, immerse ke nganlan kat. Dan kain kolol. When katashish kat pangon mo, status lash ke wall lasha, kashpesh ke mekashap, kalala pake mosal ke manushne, katurigash ngarela na ke mayune, masima yokshpe mita pa, kakateta na paila, katorekle, sinkat papatamasin kashaw. Musenge, kadin na kain floko, shoot ba shamsham ke ipsinge na ke function ka, rekmalak, lak, kamugul na kayo, papa na kayo. Ke manush, iteklesin papsuko kesh, na sang relam tensi. Pangima papalak kalimbiya. Na panangara, tensi nga nilta kain ta, kawak shin kain, alena tu. Tena fakmam kulsingan, elam fel, ke mana kayo watarakta, complimentary singan kanina tala. Fin pilot lu to kani usak saksakot kanina, ta kanina ka uskay wa. Siya flyan pa, edala crash. When dala na sa pangi ka, itala-talan ta kanina fashi. Kadel ta mga relam kulsin karangan. Na malan ka ata, mugulsi pa kula. Matayan na kayo, akademia ki mas ki bol mo. Matayan na sham in mashlon, Wetland Church, kedalasha. Basi sa nga ta akademia la, Ash movement sisikyak, the Superior Court Finen, America ki, 1973, Roe versus Wade. Nasangka silan, matayan na insist na kauniya, mol siya insiyalo sila sinbidata. 1975, ka miyasipan na ko, movement silan na sikyak. Na 75, wisya sikyak finen ko siya. Na masingan maurekle, in kasha, pray ma. Apaudak lam singene, musinga kata aklen niya mo, WCL Center in Leshiksi. Center siya ma, kepe orela, tayo na inta, siya na iwek, in kanash na kasila. Musinga, ako minansinsin ke mamakatash kem singa. Kung finfalok la study na ke Israel da na, apel kol, el siya kakat faisin dan gielate, orala el elya. El de somna rin kada, el siya en siya enin wain siya el kilal. Memtan siya fak, makanisla, nalunilya usye. Scandal si del rela. Na pesi mai apel tari siya sa pedel ke kol to kol fale. Ki pesi ma Clinton el kol ni tari Hillary el ke shuang be Preston. Skilipit siya Tana ke shuang le kolle, akatel le kie, fak pol el fak mo. Nimet sham in Mashlon, Wetland Church. Ungwali ka scripturean. Ke Corin, waebeki, tamote. Fak laga bange, asapangi singe, kadinitala. Ngaliek ki tuwani si mawingan, tangin siyak la, o yasi na maurek la ke leng singe, may really kleng sige, papal matal singe, papanapit siya si mga liyak mawingan.
Ngali matayan si tu yak sham pastang entang ngetang ni fintokol. Ngetla sumnagalan of angel, di matayan si sham. Matayan mastun mugule ka, siya pa cherry, leng siya ngaya. Siya tayo piyan. Manolan gat bang katena ukwe formula ka layout lan malan kata. Nara irelik. Don't get me wrong. Pakanten matayan kadil sang kalim na siya, tawrik magansang akato yung kultumoman. Nafin pa pasta si bahan piyam kultumayala. Ifatil pa sham mo, atam tayan singan. Nakumsom liye, naki pechang fukuta ki Island Eventual, liye pe peche singa shanam kengi. Katash ke Jezebel spirit ingin. Kalme yan pa, mugulan lokla mo singa Falayla mo tayo napakarangin mga asmisinga para i-rally ka. Pasik ya ki Christmas singa na. Pastay ka fashion ingat. Ndan si tuyak sham. Eko flafakin si talmadan ra. Eka te fani natin. Para malefakan. Mungkat ke matake pedestal. Hinakilin yakat. Ngon ka tash ke mange. Pagatit ka sham kaya. If it is controlled by the Holy Spirit, led by the Holy Spirit, when Saflayan Island eventually more propelled by men and women, malangata propelled by the Holy Spirit. Para yokshipe kadinta ko kimakadak fashing kada shamram kunta na kumelita na istaklo kan istamasing Makat shamram genge ngan matal painan kulma na kayo. Paano nga nagakalimye mga peki may pa ma sikyak nga. Ilal fara na kahit pange mat kya tumay sumna mauwikan mga. Wangin na nga kahit katsumtuan ni sibam da proekin fala singi life kya. Mat na bakulkat nga. Nasa flyers na timin may yakyus ko ka timin na masi tena led by spirit. Mayen, kung finwin na ngawi, wangin ta, mot ka lamang na masi mga kikadin lo ang pinaki masi katarang pa. Skili ngali video ma damdal si wiyakas betchenge pe, betchena in wota, nakili la ka tena wo. Talik bugulin tuktapang musyenge, orek magin sikat. Nakatashkem singe ya. Sittim pa. Akfalat yung mamalan ka at pa makatashke ya. Piyem at cool lang ka sit church nga musinge. Parang asyakla piyem cool musinge ya. Eva te kasla ke o yema at akfalat yung kat. Narakadinan to kasensya kina siya siyamtek masinge ya. Correct niya nakadin wipen na mat punpenge. Sakon punpe. Ora kay no yema delarang Temaurikle shepherd chin called sheep ma shuk direction la. When we met si makul masan met faransi na met ka na fong the farani na kilinyak. How do you do that to worship the Lord and refer the Lord? Ate siya narik fakya. Skinan ka? Para ko siya online ministry to kakadin silpe, revisit makatashkenge. Are we still worshiping the Lord? Kashkat sa si makat akfalatsi. When katsi mat akfalatsi nge, akalimya kya siya on ko fastolu. Matal. Kakat confused ke ten silal David ke ikatang la meunchi ke kolay ta takana ke masi makatak fashing Are we convoluting the two? Meun fukasi kum katang la tako ten skaranit ten patat ngen lam na din pasta si pakum kasya kume prestan la ni tawi kasya may makataram singing siya sham tayek Massing finan ko siya.
Maakfletikat. Ko makatarain taga feel foit sima anin art la sama katapela kat te satisfy a foit singan kisben katsom nake sex lust rik magan alcohol ka mesi man taga sang fill up that foit papa nakataraki kano yenge mesi sipin masi makatarang fundraising silang church. What is the main purpose? Fin makat konsum na tuyak on kaksakin kat. Nakadete sang lapaya nakikat sismangan sin ito. Kaya nakat nakayo yan na phone si. Urik makan snap. Urik makan food stem. Kanin mange. Nakatsum sisi mani yang. How does that work? Malan ka ito. El matal. Nga siya man mange. Nga patat yang nagkikiyap nga. Indusian mo mga kalansap. Let the truth set you free. Lela kospelan ka din taka tolek. Ikesam da din siya kum nagimapay sostan ka ata. Mat ko lash mi siya nga dal numb, dal sedated. Dal siya nga kasla. Main kumiyanga, ifo kumurela. Mange kata shipera, mat ko lash Muslim siya nga. Siripihan be, nagkasla rang ate promoted na kay wall. Wallin me siya kumisukan. Kumki pagpagi ki wall siya nga, kumki in utukat ngan madal na siyum, kumin maule, ito laki nga kung fastigi fella siya nga. Ano mat siyaw klena lash maakkalamiyak sila lipan nga. Kat kan fakki pole lang nga. Kaya nga maul, kamtaan siya nga, wiko was proibing analin. Ay, nangan wiko was pena. Okay, pel siya nga fastigi fella siya nga, ngay tatari lang asum na iya. Ngakumdim da second case ito ko. Patak ko sige malutut si misinging. The greatest chapter. Gaian scholars ngayon the greatest chapter in the Bible. Manmulin ngon si bang. In kayan mas manyak ke Holy Spirit ngayon da kaki saptal ko siyang. Da kaki puksing. Nara parang da ka na si kom malutut siyang. Kasi madarek magan nga teshish. Well, na pa na musing. Napangat sung fong nitari. Did we feel that void in our life? When Solomon siya na, in fact, malisyong danil malisyong ten. Vanity is vanity. Nalalal fong iswas na kumdena, satisfy that void. Ikulo ka siya, ngawrela. Takatikan tuwin ay kimenture singen. As suffering siya. As enduring siya. Nga kung fin kimuscle ikimanos, katinin na can do the work. Katinin na katin endure it. Katsanga sore. Jesus il stille akilin yak tukunil an kimenture siya. En wakil ni siya akilin yak leil. Pitchela fin mana tumbadalik singan. Pitchela kuya. Let alone in ship-yak. And more to that, our on gosh, koflofol. Pitchela. Na kumli na fong lash ngi. How did we revere Ma'il Pachiyova? Amit ko lash am na musle. Pipastalan la na yan. Kung tukan makin sketch nga nutyak ngulsi pa kong. Na parang nga fact, katigunan buot, kat normalize siya mga. Mugula lang sila, muguntan na lang sila ten. Parang ito byproduct kayo. Wang la imagination, reasoning lash, conscience lash. Pangay
Kaslan kat usin na siya. Kamang ilaluk lang kasi nga tagamalo. Kumdi nga tena ilya lasmet lang silong mga fakir ko siya nga. Men nga ito lang mapay si wastan kat pang fakir ko. Di malak palusa. Matakan fakir mas waspailan kat. Whether you want to hear it or not. Kung kan what football, yak football ko, rakta masaya. Molilasi pang atakan na kaya. Aşık-şıkın genik sıkong. Aşık-şık. Te manasin met ma af. Laniye mo. Manasin met ma syuk na pen mulila. Pamasi ka taşken. Kom son na palap kran na gemisya. Kom son na wipila flea kuminita kain o yesing. Apa nga ra ki polel sim nga Elda kasi mo iske epistle sila lingi. Sidaklip. Ashleta kay epistolit ko sa mas na sin Gentiles. Sipa Rome, sipa Corinth, sipa Galatia, sipa Ephesus, sipa Philippi, sipa Colossae, sipa Thessalonica. Leta pelal siya eta mana sin pasta. Na Gentile church itkos pangakalimingan. Ege si right doctrine. Doctrine siya nga mana sinanasimwit. Mana sinwit mamasin shell na paigikastan kat. Malakin na paigikastan kat. Di man sinwit kinawalam kayo na mata. Ngit-ngit mo. Go somewhere else. Masing nga mana assume Fingom lang si tafala talik duman yung mapay si was langkat. Amataki masima product lash kimit wot ngelitia yelong wal kata. Nga fact la mesikyak na sikya. Mayin ka 3D masing yung organization siya. The organization siya pagkatash kaya mamawul siya. Organism si bagatash ke body of Christ il mamul si heavenly calling si bagatash ke when bang destiny lasha te ashi ko shai en ko shai pal pushorshak la lashing and daringen en ko shai musing el dilalo na evangel si mas manyak nge factory Connect ma factory na ganin na nakuluk si pan ko siya masing. Maki may taklal ki pa lang. Wangin le affection. Wangin le. Selfishness pa yok masing. Kat kasas kisto siya natas kaya ko siya Ka finne matlas siya tal nga. Kat tiakilin mat siya. Kaya mat ma samanyak mo fastigikat nga. Wangin pelas na siltal. Nadal mutule, nakataula so mata. Kumnelmet na usi. Magdal mula wangin. Kranwan mga tsang neldal. Kakasya kat tsang na sildal. Pangoyes. Katlang si tuyak sham tatafsyaw. Ilal kapas na silal kapas. Ekil mula mekum sang nel. Ifo ka sham mga nga palagi nga mas mta hospitala. Apalaki ngam tayo na hospital lang. Ay tama siya mo. Asmo dange. Hilbakum dum nga pray keep. Kalal fi mo del tena pray keep. Not one day. Ora si pela del siyak sikten da kay nga ni uruk nga nak na hospital da ko. Ifo. Akala dain bel singe. Dek ka ta uniya wi. Nga ta cleanse up lom del. Da uniya wi. Nga ito. Nara katini na kadintulokan ye. O ye fake la siya. Katsun na ka genuineness. Masingal da ka na siya finash nganlan ka atin kat. May kat fong will na. Kateli will. Nara po da ka sham with purpose.
Elgeta kalfakla ngata na mayakan ke gospel jenge. I'm not ashamed of this gospel. Ni bang central message langan kung kan ke rom si fa singalon ko skalit kos. Na puksing e king akmeta ka in riti ke walutu chimata ka na siya mising. Kadeta kata na molin nga si pasmanyak na sikom nga. Ke safla saptait ko singa mutawa paitle na ke alko singa. Paul ke sud na rela assurance na siya matalal fung ina ke wala askalakum in overcome sin. Nalu sila assurance sila masinga kan sikyak. Ngakom din kan sang evilness nan fela singan katangkatle. Napay sang na siya los. Faksinga lang eh. Ngaki should reminder singa na siya woske. Na anang ako min slave to sin. Napay lakataya ki first me. Itkos sapta itkos singa fast longo lumikos singa. In fact mo. Thank be to God through Jesus Christ our Lord. So then, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh, I serve the law of sin. Kadata kain dictionary na shela molini koe molin ngan singe. Na kumni ke sapta lime ko ron ko shit kos molin ikoe sipa kumkan ridi kengan. The kan ke saptal kos Credits chapter mensamsam ke me molin ngan singe. Na panangara masimay nanji kuma pa Paul ke taka describe ye molin katang la singe la molin katang la singe esikyak ke kumtaka inlalal fungi ke Jesus Christ. Mayen masima elsa kulukle na setan elkira na si kuma pa elkira na folokan ma paskill tlakom nga inkan ka na ke mga kumuchak na ke misingya ana ke tikin treskalel yelong kata sumla elke folokan yame usi mangan sangak na siya papenara nga fak mo kata mo ito siya nga cast na manang ifa kumurela ngatiga norela taki kalan ngan matal awk ela kulya na ke initala mapay masata na pa melutu singa daga na siya mayen ngakong finte susla ngan na wangin pa na siya ngakong minita Genesis na ke Revelation in very short me akataya na ki oya si matash ke ngakum eni na napay nas kalim na kumla kat eni na napay ni ta kalmiyan John sapta singal dolu ke samnam sila Jesus Nicodemusya mayen fin ngakum fong na wangin ngan ke makatash ke kadayliwel Alipan nga tuwin siya nga shot pelan siya nga excited looking forward nagyakataya mameta kakataya na ki distinction ji ke molin ni kwa si molin ngan singa ke malutut marim singa pelang fo na rum lamala kat kilo malap ke sham madagaral tamlay treskala elikesla kading define la memkuli siya kat kilo malap ke ipsingan foundationally atom el tagay met pangan differential pangan evingatli element matagal like fin unan ta colluded corrupt yena fin fela yena dal ki kana usla ipsingan alle kalam na pa na ke feminist movement alle kalam na ke oya shay makaten liang nataka kalam na pa oya singan ke metlash yopna black community lash
If you compare the single parent the single mother si paingin ng papangan end up in prison just so that young guy, young girl can be led by that woman. It become a norm. The systematically, if you got the na, talki ka na usla pe ate singan. If you got loing na pa, or makin kastan ka di, kek na ka din nila. Kuluk na pa o yan ma kat diening inang policies nga rala into utak le papa shal singan. Na nation langan witit na tal nga. Ang single parenting. Apa palakalan mo papa si nation. Ang foundation lan how you govern people. Papa si shuko si nation in a sporting role. Dali daga tsumdi ki bamasing. In other words, bottom line, that tina first ya huklan God. Nataga gadli a same-sex marriage. Halu pepe, yok pe. Can normalize here. Nataga ingin na vingatli policy mataga can new administration jilash nga. Dalsom wala mo papala faga. Guljam tanji. Man pangan foundation si mataga ke mapailan God. Guljam tanji. Ka for the last 4 years, when I'm watching taga mo wona managay wa wona. Guljam tanji. Mukul mutan. That's good. Finger flock na naga pellal ball na pangan masikyak pe. Or sim lal ball na ke laita singa. Yok na pa siya pega din taga liya na ke make it relevant na ke mo la kumum siya. At amal treasure taga samram kumpen mo when watching yok siya pe. Ingin ang asat na reading and sugat na pala mesikyak between 1852 up to 1902. Na 1902 nake me 1959 area nake mit Christian mit lalfung lash. Na nga asum ni references mo daw ke Island of Angels, Island Tracy Traki. Island sumben nake Eastern Seaport. Lia Foundation si mataga gospel singa we ne specifically in Koshai Ponpe. La structure ki gatlita na Catholic papakantan Ponpe, Protestant pa mo ng pos Koshaya. Katsum na lele na kata na ke en Samoa mata na fashion taga metiki ben na makwa ki finan Koshayan. Originality lan mange kada sum lie tana ina ka din backtrack sum ne ke or masap talu. Pangan modern nature, pangan me church modern large. Jerusalem, rep masap talu ngon patat. Tanati masasi si pangon singan man takapin ke creation. Kat papal tram kas ngan etel man moeta ngon apusye. Tana triune God, pakat tagal ke wit na phone singan. Uniche me da kaslan God. If in kat kita kaslan me papa wen ngon singan. Kaslan God maganda pa kanyo si masingan. Nakatsong ni ki kaslan God, ara kat we pa nama Rockefeller normalize siya pa nama kad mo area na sin timayakin chuwi ka mo wona matay nga patuyak leading in na nangali na ke video siya lang sa matamlay siya wiyak nga na ke sikat mo makinya ke mask ngan pa. Mitlas ko siya na man still siya long yok na ke mula siya ngin. Mula siya ngin na katinakin chuwi ka. Wan siyangin, wan referencing, wan referencing. Kataron na in me. Fleshly living. Na pangin mas may ito ko.
usia ka din galim kela mes different than flesh. Ko moli ni kwa singa na kaya moli ni ngon singa. Taka na ke Genesis. Tawakin Bible. Nga usia for singa lu ne ke singa li kors we first long li kors. Rete la proila na kataka me first part first year. The flesh singa dal na ka wa chambram nga na som yok na kaya fallen nature si makatashkyan. Body singa itself, there's really nothing wrong with the body. Fleshly singa connotates much matagama fallen sinful natures. Elos kofle fallen Manilos kapash no God get manalos in spirit. They commune with God in spirit. Nakataga backtrack sum naga Genesis lo for singali kortana. Dahil ganaos la masa. Lain sinamom kang nafkun siyak of tree of knowledge in me good and evil jingan kume nisha. Nabangan fleshly jingan. Our spirit is dead. Got mold according to me. Fallen human nature si makat inherit sila manif. Digiab shal singan kadin dagat litan na answer yak leben na masingan ke me sapal luo singan la kadal konek la dal coffee fallingan dal svena shu in koshala makuduk lalos ngan kadal taga fa ma host there's no way you can hide that from there's no way you can do it on your own to get rid of your sin. God by nanrela. Naragat liga Genesis tolu foslong ul shi. Kulun ko shumal sang nukomalla Adam na si besang nukomalla Eve. Tengapa righteous clothing si mga kumin ringin na inandakan kasaw me. When wangan mapaya fin fellowship, when masiwas fin fellowship, when mold by fin fellowship, and arame, aragat tagali Mary, conceived by the Holy Spirit. Baka de samtram kunya. Holy Spirit sing naga fleshly living sing. Contrast. Me in nagading kalan kaya. Tanapat kalan tayo ket son tap tatolu. Fostolu ngal meg or chije la kalan. Niki na siya isus te kang amnan ka. Eldi ka niliyak. Isus la siya pa. Mengkat ni siya. Well albana etam ni siya. Etam siya kluwa siya ngel te kain me. Usiya mo usa siya siya. Akan me pa me harfin siya. Lagat siya la fakya na ke istri la nen wot na ke mo makatash kengin na nga harfin siya. Mo la siya pa focus siya. Pangalingan siya, pangamasing. La me kadrela in our lives, elda kainela, manilda la, there's no way me and you can put the leaf of the fig tree to protect us. There's no human effort whatsoever we do. Kada foit na ni kana ngan God ilya na God. That is the good news. Pang gospel siya. The great news of all. La me di ban kung pisapas kostro kikiab la ko me maraming mong di ban. Nga sabayot, wan siya fan nanti. In modikat. Nabang kataga na kya. Tana siya akalim yang. Ngon law na kya not lalash. Ngon law na kya not lalash. The spirit affirms our adoption. The spirit affirms our adoption. Romal course for singalu na singalit course. Na longlon course na longalit course.
for singal lu. Kimainge medlili kat met sawa mol. Tiana gay kwa tagat fa mol fall na gay kwa. Tagos fin mol fall na gay kwa. Gos fa misha. Agos fin munia or malan manuos kyangon. Gos fa mol. Flesh, spirit. Talos na gawa sa kolya kyangon lan God. Elosinge manadin God. Talos na gawa sa kolya kyangon lan God. Elosinge manadin God. Tagos tia si fil es ngan lan shaw na ke forskninga. Akos es ngan lan manatla. Siyakat kain pangon ke apa papa. Ngon el sivenauret ma law ke nganash tagat manadin God. Ekat fa manadal nagat met usu. Ekat fin manadal nagat met usu. Met usu lan God. En met usu yurun Christ. Kat fin kweo kurol tagat fa wayepe wala na yorol. Forstår lan gosh. Enoinge pe ngon il kasha manaslash tagat tieta forga wo kat tieta forga wo kadin broi. Angon si fen kaeve cash kesha o sia kot kofnanaf kas ke. Se si se edita nana lan ngon. Men el kaeve ke metpo fan na ke lang si lan God. Kete esta masinge taka wit met na kay waproy le nagat taka si pausi for si gas mga trade lang taka akatay babagat kulo malap ke gas mo ngom nak mana silpa na kay malalap fallen nature si mga dash kenge na ke mo sa si mo daga Gawin na itong Jesus Christ matlangulas. Akta yan na siya papa. Kadi nalikalam kaya na mulin ngon magay na pa mo. Mulin ko yung misya. Agat kaksikin kong papa, pero ka managay wakin ng Jesus matlangulas. Amen. Right? Ngayon na, kataga na kaya akataya. Metigat taga kaya fosse met ngan na kaya fosse nga luwa kalam yang kemainge met lili kat met sawa mod kia na kwa tagat famol fall na kwa kasing ni sa kalam yang. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. Kemainge therefore if ingat lieta na el taga akataya mas mailan na akataya ke fossina ke singal si na fasingal lu na ke singalit ko taga usi mail from kungan kading kalam kena there's mas makalam yak yok ngan pa molin ikwa molin ngonching metiga taga akataya foss singal lu farangan katsum na ke fosse met ngan ri di banain taga usi o ye mai na kadin nas kerne analena na akataya ipsing in kala fosse met akalam yang kemainge wangen losla na shelo sha
matayin Christ Jesus. Force da pangan. Kaya to kaliya na force me tol mulya no phone na pataga ke saptashin. Na sapta sienege it course alla kalamila sinful nature si lars ne silpe ganigin molds ko mataga ke laetana yok sima Paul's most na sin metal from Jews and Gentile believers. Mamta Roman. Elke si makalim me doctrines may kakna na siya nga. Yok na nag justification. Na yok pe in the galian again me eternal damnation si may watches of sin si may from the Rome on course first normal told you nga. Kadali da na laita siya pa el ka alle usi doctrines mo means of salvation siya nga kalam na sin. Met malsum na shun finan Roman. Tagam tak ke me lalal fungi na ke shaf la lalal fungi. Pang ma si pang ki sin. Na vinga dli da na el ta ka shampram kin da na katil na ita mange tar. El na ita mange tar el na aki pa ta in ken kin mong so kung. Na ra mas mas kyak sila ta minif nga el that's omniscience on el ta tar means of salvation jing ta ka mit ki pen na la lang ka sha fel. Na order of salvation mat ka kalam ke shim sila nga predestination nga el ta tar doctrines. Calling singe what ka pe ka leta sila. All. Someone needs to preach the gospel. Sapta singal fosia. Na regeneration siya patago. Alle kalim na unless one is born again, el de gain justify ya ki gemutan God. Masing yok şu bagadin galim ki. Justification siya ka tramram kin saptal me goshma ke room. Alta ikesta da na el tram kin mol silba tram kin mi siya. Aro kataga na inge na fosia met ke sapta si ma yok. Alle te yak nage molin ngon singa taga na kemaing wangen lustla na shelo sha matain Christ Jesus. There's no damnation. Wangen le oye shima wisha sang mi she menefo justify here ki keme ultimate sacrifice ke Christ Jesus. Therefore in Paul champramangan when there's no way we can. Why not katilak kalamega Genesis tolungan? La Adam and Eve they can protect them from their own sin. There's no means in this world to save. God take us away from the eternal damnation. Bro, sapta she farnage sapta eat course. Boy, if we got some spend our time in that, they're gonna force all therefore. Wangin le me, wangin le lust la, wangin le eternal damnation. Masih ada from kin ke melutu chila kung pa fosingan lu singan likot na kaya not la coers ke may kyak lang. With that, kata na fosin ke ako ka usi me masih boleh la kalim mo new law. Masap sasi sila. Kata kaya tagarun Christ. Christ pa usi no more condemnation ching. El announce ke fosimit nga kalimngan. Nangen na kata na ke foslu singan na akalmyan tamasaplan ngon lan mo in Christ Jesus el talaya le liki masaplan makulu emisya. Pangan kasmer ke si fatma pangan crushing verdict si mautako. Utako ke fosaklo mo pangan there's why ka emisya verdict si utako na why wangan la efo make Jesus Christ. Masapsasi si matako. Tila eternal condemnation siya utako na
verdict singan iyak lagi ma Jesus illusion. Kading kalam ke force na kaya ako singan uta ka kading nila there's no more condemnation. Kadata ka force singan lu singan lit ko sa kadai kading pangan literary context si makadin. Alit ko na kaya force na kaya ako some of the na masasi si tagangan taga na kanaus la mosaic law singan fulfill. Kaya sumda na mosaic law singan Exodus chapter long Exodus chapter long akalam yung masap singaw ingat. Kat samram kin mga kada si bakalam me. Masap siya nagatuli akalam me katsingan masap siya influengan siapot. Pangan akal si may takyang kaya masap singaw takyang si Moses ngan. Akal singan pa siapot. Inwangan mo rekalang siapot. Napapi nga siya misinterpretation lan katamit las ko sa inyo masingin nga. Siapot singan dal isma pangan lain nakit ko sa mong la. One ma ilos ka na mong na siya pa resting eternally in Jesus Christ. Pangan masingin there's no more condemnation. Eternal condemnation niya itak like it's been ma fulfill ya ki ka masap singaw ngan ke mo lal Jesus Christ fin shaksin. Pakatas kaya nga. Na vingat te lang si kademet katlaim ta si pang Exodus chapter long in full one masap ngan siapot. Na tokonya dugun siapot singan katsum na metalan las. Katakag na ke mas machisel fulfill ngan ta na simne ke gospel lal metolong lu fast tolong likot na gangaw. Katin lang si kademet ken siya skewa ken anas skewa ken nan skewa. Katin lang si machai. Matalang las wena katlang sikat sifen. Ifingat tiya na wangin la siapat singan ke Jesus sifen na el pa siapat tupuk lawyer si masyak na may masap si mayoke meta siyak sil Jesus. El siya. Jesus el fak lang si katimet lang si matalang mo. El tiya na fak siapat siya. Siapat singan pa sign ke Exodus longol. Pangan sign siya. Kada may covenant may takyang ke Old Testament nga sign taga ke example. Noah, sign siya takyang pa may rainbow. Som mitagal may katakol Noah ta na Abraham. May siya takyang na siya Abraham ngayon. Circumcision. Akal siya na ke covenant siya ngayon. Katsampram ke covenant siya ma taga fulfill na ke itaklan eternal condemnation siya ngayon na Mosaic law. May akal siya ng shepherd. If itakla, we are resting. We are not resting. Akal siya pa shepherd. For shelter, imasimay taga ifin saksi na nga. Sila sal kato nga. Ingay nakataga shepherding. We're resting fully on Jesus Christ. Pangay, verdict siya maudaga. Magat matkulu ka pa. Taga polis mas na mo itakla. Maningin na may fulfill Mosaic law ke me masifin saksi na. So therefore, in fact na sin may law singan lang si kadamen lang si matalan mo elte manifo ngon si magatadaga sampram kin ke fos singa luna ke singa likos nga. Inu siya literary context. Historical context nga at sumta na 57 AD pa simla masinga. Nero el na Colon Rome. Na literary about the na man means of salvation siya bang wanan le makuluk lalos na kay wasya matang Christ. Na Christ singan pataga fulfill masap Mosaic law ngan. Esta siapat singan na sing mesingan etaga na sikum na we are resting not on days no more on Jesus Christ himself. Bangan masing na if nga fa mo kadamit nga interpret when 7 days at na aklen siapat singan. Na kami wanan la sipen misya sila Jesus Christ. Mental mo, lay na padal. Tal siya nafla, men fakya mo, tan mong na kaya nakit kors mo. Mong na siya, fakya in the Old Testament. Ingay na katita ka mong na kaya siyete. Kat mong na kaya Jesus Christ, Monday. Mong na kaya Jesus Christ, Tuesday. Kat mong na kaya Jesus Christ, Wednesday. Kat mong na kaya Jesus Christ, Thursday. Kat mong na kaya Jesus Christ, Friday.
Kat mong na kay Jesus Christ, Sette. Kat mong na kay Jesus Christ, Sunday. Kat mong na kay Jesus Christ, Monday. Keep going. 24/7. Sabbathing. We're resting on Jesus Christ. No more eternal condemnation. Make Jesus Christ. Kat morning Jesus Christ. Dali emang. Kat na force good. If atala yak you get. If Paul chiva na fact. Paul chiva na fact. Sulela lomin kaksaking God. Malom na sin God. Masira kataka ke lututan ka shenringe. Mat Christina. Malalal Mart katsifan na Papa wenangan. When it molia, it resurrected on the first day. El molia. El molia. Bakit tagak flight yung El molia on the third day na patachang na kisyan ni line siya made ka week. Akat forsyak mo siya mo. Wow. There's no way you can act matalye. God, Sivena. There's no way you can Sivena act matalye kom. Ina ka din kalam kaya masingin. Mani ka data ka na kaya forsingan luda na moli ni kwaya pangan nature la ka minsya. There's no way you can save your own self. Why na ka di ka shock sak fix ko ma. Elos kesang kosela. Manolos. Kadin mag you cannot do it. There's no you. So kung may act matalye kom fakya. There's no way you can shikom na ni kanam taka na kya fulfillment yung machijel taka ifin shakshin. So in other words, makuluk loman kam as you are. Pang Christian, pang pakatan yok ching. Yok le pakam dan yung maching. Nara katya na tamasa plan ngon lan molding Christ Jesus el talaya le diki masa plan makuluk gamisya. Paul bang doctrines one and Bangladesh my means of salvation ching. Faith from the start to the end, faith pen. Inusieta na key siya may unlock salvation ching by faith ching ito ka na el tram kun indwelling Ephesus chapter si fos singal dolu singal ako na ke seal and or malan ngon ching. Tayo na ka tram kun el shala pang el shala. El shala literary context may taka forcing lugar din kalam na argument mal lang el ke Shali fleshly living singa siya taka fleshly living singa ni taka akyo ki mema fallen nature large na kaya mold siya may taka kaya Jesus Christ mo kayo na may talalfing na kayo we are resting peacefully man din kaya siyempre resting singan bataka ke kasi po singan Sabbath rest. Man nakawal na perfect on the seventh day you rested prefigure machimay ta katana el ba ushe mo sa si mamet nakawa fella in rest. Delay na bagat resting at Jesus Christ. Don't get it confused. Kada might nga pa alya lu na kelay mo we don't worship days we worship Jesus Christ. Monday na Henry. We need to get that right. Nakataga kay Henry, may Krishna ifa, manel molya, kailan aktolo na napatatyang kailan siyemit Sunday. Na may tlas ko sa asak na matakikikiyap siya nga mo siya yok na 7 days. Asam na siya Pastor William, katsampram kimang. As may siya yung asampram beke. Kati focus mo kaya na naging Protestant ka, may mga katsumpe. May kusa na ministry, katsum na kaya silo siya kain long ito kanmen makatfak. Pang audience ng kusa na ministry, may kusa na kaya siya o singa. Dara katsum, wipe na makatilaki, may na kaya, na may Pentecost ka, Protestant ka, Catholic ka, mema, kati, ekin relation, kati ka relationship siya pang. Kati ka mo may kefak kikastan gata lenorit makin ka din nakes makin yakat nakiwakan flot na mapayising Jesus mo kayo pocket rest na kaya naro masap
Mata siya, Chisel daga usi masap sasi singa patalala polling. Background sila bola ko si dala siya pang. It used to be salt. El daga ke me or masap ta ikos. Kati samram kin lenyo. El witnessy first martyr of the church. El witnessy gan work tatngal Stephen as a young man. Now on his way to Damascus, Chisel chikan na siya. Na ingin na wasimus mang. Machimakar persecuted body of Christ, church, believers in Christ. Wasimus mang if mo, wait, Jesus Christ. Silan ka pak ng yokman ka na siya. Para taka simus na nawangan, te malal Paul pa mga mga taka gangon man ka. Na kadali kasya ilan pa damta pusha paskel high school. Mga ta pusha malan may. Pata kiki abrak ko so mata. Askeli pak ng mula si pakatas kang. Te mga kata technical na kaya mga mo. Kaya ngi mo mata kaya Jesus Christ pa na in focus slash. Matlas ka ko rain ta kana kaya. Mesik yak finan mo ta kana msenge. Mana ka wa nas na kaya. Pamesing papoli lakkalam nga. Talayal. Free him. Masapsasi si mataga kaya mo like Jesus Christ. Kaya sum taga fashion na na when masa po tikain lama refill mo ka na makuluklas. Jesus pa kan la. Jesus Christ mo lan Jesus Christ. Mija mo yak lan Jesus pa kan shan Jesus Christ pa kan la makuluklas. Masa pa tikain refill mo ka na makuluk. Lan the Israelites, of course, the government na shift machine. Cut the fact mo completely taken mo. Moral laws nga check na fact na machine. The phone na machine na lang kalang yok chilan ka. Walang siya kain akos machine nga na phone na para chisel daga usi machine phone na siya. La life ni Jesus Christ mo kayin. Kung fayis mo pat. Pang talayala si ma. Siya nga, kasas na Damascus in muni with Christian. The Lord Savior Jesus Christ, will intervene. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus made me free from the law of sin and of death. Enslaved na kaya sinful nature siya nga. Siya nga, may sila makiart, muni may Shafla lata ka fa mo el fria gel lang yakla. Iwe yakla el liki makuluklan na kayo. Makel Jesus Christ. Fosya na keluo na kaya ako kata na eternal damnation si mata ka fulfill ke machisel lang ba na kan focus na ken. Na ivinga liya na po shaljingan kata na ka fosya lu na kesinga likort na alle kalam liki na made. Na fostolio akalam yang. Tamasya siya masap tiya kayo na ra. Mayan manas lang ni kwa. God. Kel sabay mawen natal in laman ni kwa. Siya kuluk. Eke makuluk. Los na makuluk ini kwa. She been a fallen flesh siya el akalam ya fallen state silang humanity. Na initakle fallen state silang humanity nga pwede mo linan lagay kasama. Na akalamiyak silba na sumna kay ay siya lang maldolo in the Old Testament. Akalamiyak issues le, akalamiyak nagakayo klal. Nakatu kay issues le, kanta kata na pakat liya samram kin kay lain Christmas siya. Betrothal period siya, married putataya. According to Jewish custom nga, maula dari Mary, papat man pride, singan sumnural, papat man krum, singan sumnural, papat man pride, singan rela contract dari. Taong payment ay itak yang dari.
In masculine period 12 months singan mantan singan stay virgin all the way. Para itak yang malam singan lungan. Manivinas puta te yak sekan eldena kwaya na ke contract si marik langan. Married puta te yak mesik yak soje velke wakan la kain la me katel intervene du pufen che som fak kom when natal David akwa ki dari mange aske covenant si may takang sil David de katel fan sil David do you tok sa no me an ni tok mapat katel lieta na paita ka ke 1,000 year millennium kingdom si may futuristic taring. In other words, may kum kisensya ki Joseph akwak lan katpang mga akalamyak tari walay lalaw ka e-fash. Vingat taga liye na gawrit malash. Tanagat taga saya tayo na gawak lan kat taga takyang na gawit lalal fungi akwak lan kat taga saya tayo svenaw siyorit malash na gawit. Liye ma katashkyang kataga na meshing pang masap makatanta kinge tamasap tamasya masap tia kainara mayen manasla ni ko God kel sapay mawen natal in naman ni ko siya kulu ke makulu lost la makulu ini ko wen na pa makulu klan lem para il taka Elikian na fon na glory laling ka siya, iltakan naman siya. Become a sinner, never sin. Man pangit defined, fully God, fully man siya laling. Iltaka rela ma siya. Nakataka dito na, that's the same picture. Shake siya, fikngan, Adam and Eve, kumdali ka na no. Right, makin. That's what Paul is arguing here. There is no way Paul can save himself. El lang iwayak le ki akwak sa kumataga inka me. Tagan naman me, Emmanuel. The word became flesh and lived among us. Len som nevin shakshine mi siya man pangamas majok supe mo makay nakain sangela makuluklan fel. We need to realize that as Christian. Kadin dem tarik shol met mo na si pa fufu kasi ngena. Wangan met fel kan siya na mole na. Nakatunta som ni ki umtikan ni tawila siya ko to. Tana evokat nta lus man makikiap siya pakadashken. Nalakat nta ke mata makikiap siya yay katlan siya nagawa ka napnas na kaya. That's the point I'm driving here. Okay? Nagawa ka napnas na kaya. Wangan na pa may siya kuman siya na muli ka kay siya. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own son in likeness of sinful flesh, and for sin, condemn sin in the flesh. Elda ka kanausla. Moligatla. Paul el fast met ke forsakos. The cash in massa fa akwe yakin god. Shatie verfasher fall na ke ikwe. Of fall na ke ngon. En da argument je by the guy. Elda kalm na ke adoption je magad da ka tin ngena. Elda ka mapangan. Masap singa da ka ngon mangen. Tame in kane molin ngon in kat kai shi na ka de som na ke oya mai sibet ka champram kin ke kella tel me ka fostong lu na ke fakulan ngon. Na ke indwelling shistain ngon da na fakon ngon by kalam ke mit Christian shi man pangai ma shi shupai shi mai ta ka. Chi she el ta ka na ke. El ta ka ni shi bola na. El ta ka moligat le. Na ma kane mola na shinge. Fako wo by ta ka ke lang shi.
Engan misle. Mong fusas kalang rep ma haru pasiel fena lemfe. Mange batakain usye. Morning ngan singe pa mo. Mange sipe si ma. Ra chijel fat na sil nikotima sipa na kalang. Neke na siya isus segangan ngan gan. Elte ka nilya. Isus laf kasingan pataka me Rom sapta si for singalon ko singali ko rakalim. This statement na ge laita singe pang. Sapta singalon ko na phone na ge Rom. This statement sil ko pataka from ge. Sapta si for singalon ko singali ko. Lalal fung mutawa. Lalal fung shafla. That is the only way we can maintain relationships. Kat for lao liak lalal fungi ngon man kat ilyak nang kat we maintain faith, persevere, remain as Christian faith as we walk this life faith all the way to the end. El dena in and out mo el matanale. Horror si pagatash kene kat justified ke saptan me kos ke puksinge ke lata singe justify iwayak la God. Even eket bel nakat matkuluka iwayak le katar means of salvation siya ka metiki or claim ka sa fel pangal lang kalang pakotin yok la pang seek to save the lost sima tako tukun or claim ka sa fel tako metiki lang siya na forgive us already narakat tako justified kasi when we put our faith in the finality land may sacrificial system siya ma akalamiyat ka Old Testament tako na Jesus will fulfill nga kat mata ke corridor so kungan kat utsak fakyan ke faith alone in Jesus Christ na ngena kat mata ke maintaining ngena kat persevere if when check na faith siya we are putting our hope in a living organism but Jesus Christ na kaya kung mata ke corridor so kungan tay talaga masum na ke wulan na wanin makanta ka iskum ya pa ta ke kapun me sapta sin one situation fell ka niskum na panen masida nel sangay met el sangane elaki mabot nin kanaus na esta spelling na wuwu matagal ke leng mata siya ta ko sima watered down ya king abar ukran mystery of machine ya makipakotin yok lang gat kadin float na ke mapayising Paul Jiven el kasi chief persecutor lan church pang pasimis lai ta sing ai lia ke ben pakon lang silang God na ke katas ke masing kadina in tapek ke ngon moling ngon ka from italam ngon papain kat ke from nge so in ta akyok kin ke force siya yengan force akakus academic cashing this ange that the ordinance of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. The cashin masa fact by in God, set the fractures fall na ke ikwe o fall na ke ngon. Muling ngon. Fracture met na ke Firstly, me na ke singal siya usya na mindset si may nakadinas ke mo singat pa mindset lan spirit ang pangan masifam na may mo na even mindset lan spirit pan you will be able to define what a man is when spirit lan God pausot kalan kat akalami Asia singal siya foslu. At sum nagka foslu me got nagka singal siya nak siya fila literary context singa nagadinta ka nagka ma-retlak mo siya nga na. Elo siya fall nagka ikwa. Staklo. Elos nan ka kaya malan ikwa. Elo siya fall nagka ngon. Elos nan ka kaya malan ngon.
For they that are after the flesh mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit. Sige di contrastingan. Wangan na pa bang argument yung mapolil ke. There is no compatibility between fleshly and spiritual. There's no way you can put it together. There's no way. Kung di ka in fleshly living, and at the same time you live spirit, di ka. El simus pa kekela dia sapan me kos fosingalon kos na kesingalia. Molin ko ang minsya. Akalam nyo yan. Molin ko yan ke me kela dia. Ifin pa ang akan usi. Ridi ka district ke masingan. Namanas. Kela dia lime kos. Fosingalon kos fale. Akalam yang. En afak, kuosin verfrashers kengon, en kuos fatia, akpaye long ikwe. To ikwe long si line ngon, en online ikwe. To maing line si sin si. To kuosin tie ero, makuos long shuos. Angon el fin kol kuos tie ye masap. In order ma lan ikwe kalim painye kosho fok sharinget alunasin masulela susfa shanga amei lemta kaskashak knet shishi Shikashak Kas, Sok, Shoi, Wawon, and Maon Oinge. Fact, Lemtalak na was ke Mainge. When ang fact, Lemtalak na was made. Talo shara ma Oinge, Fatie Ushui in Tokshailan God. Parle the God, long characters lan. Living flesh in it. Kashkashak. Kosho. Wawon. Leshik. Kain mangan na kayo. Para lemil tagay. Tagay ni islamang. Tagay kanaw islamang na kayo. Yoros nga. Na damdahil. Tamalil. Matlas ko siya. Naroon na pa mang. Namli. Kaya taga akos na namang. Asa nga lang. Or makinuwala si mga taga. Fakat kastan ka din taga. Aksak. Pangan matal siya. Matal siya pa me. You are being set aside, sanctified na kamalan ka. Magayin na. Makumlong magayin na taga ke Genesis na ke Revelation. Makumara. Mansin ka magayin na. Makumukaya. Jesus Christ magayin na. Magana pakadugaya, may Christian. Nara oya may tagay, the most holy of holy, na kaya spirit large at na, will revere God. Pangamolin ngon siya. Na kaya revere God, hindi ka taga, kalitay nga lesik misiyengin na, malunga, they're not compatible. Siya kayong pel kung rani malunga. If you malungan ka na kumulin ko. You cannot bring those two together. Kung sumta leshi, kung ta siyangit, kung ta royan, na taga mo kume molingon. You either in or you're not. Some corridors ako nga. Kung muchat na ke corridors nga, kung put your faith in Jesus Christ, nga na kung justified. You are legally standing in front of God and you are moving. May moving siya filling up of the Spirit. Kung tak siya ting diyan ng God. May nefo, man kung tak akos din nakiakukan ka. Pero
Kalam singam tak kalami. Maulin ngon singam tak fakta na me. In that corridor, kumtlawi malan fell. Ifo, when banga, that's when the got top sin chipang. Ingen na me, kum chestiva, born again. Born again. Regenerated. Justified. Kadata ka na, forcing and losing it to na. Wait, got 4 years with Jesus Christ. Got not. Ang molingan. Molini kwa, molingan na tikan tuwing. Nangali na kaya o iya magat fat mo. Yeah, na phone siya nga nata. Magat fat wiyali ni chef le gat tuyak phone ke mas nga na. Oy molin ikwa pa re. Te molin ngon. Mana ka rin sang aking anye fleshly. That's fleshly living. Nagat som fast na medin academy for son koshing. Tananak lani kwa mishe, en nanak lan ngan mol e misle. Tananak lani kwa mishe, en nanak lan ngan mol e misle. For the mind of the flesh is dead, but the mind of the spirit is life and peace. Siya na siya likip singan. Moli ni kwa fleshly living singa el mishe. Mishe. Amoli nga na me mol e misle. Efo misle when bang si fagulan ngon. Mawak la fagoy kash ya pienya. Long singan misle laklu aktolo. Kataga si pefat na meto na moyen nanakla ni kwa may lokalok na singkat. Kat na fun na may lokalok na singkat. Ta Lorella, inkenigin wake at leshe. Elela inkenigin mols ko na siya. Na kayo. May nanakla ni kwa, may lokalok na singkat. Tamasing etie, akos masaplankat, ako flanaro. Because the mind of the is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can it be. She been a flock na the Garden of Eden. Pa, dalukok kya. Dahil tingay mo ko in the presence of God. Kokya gilda. Adam and Eve. Kachat na aske kokya kinum singa the sakta. Yataw sin luo sumla fulfill ki mas mataga ke Old Testament na ke Messiah si ma prophesy. Kataga 2025 kat ngetla ni ke yataw sin luo sumla fin shaksin. Pang kanigin mo sumla. Pang atonement si makatiin lang. Pang means of salvation si Moli ni kwa singa Jesus magaya na parala compatible na ke molin ngon singa Jesus magaya na pa kainrala met moli ni kwa taga na ke mol singa et pa tunful et pa shapat singa et pa infuluan God and matalan el pa taga na fun na makuluk nara macam rin wini mat Christian nga dahil siya wasim simtana pella nga ngon papain machinga teka impon fana pol la kanel karen chipa na wini machaya siya taga na sikum ta nakat weapon unless we are born again siya ka del interfin penatari katikan kalam ke masing moling ngon singa kat na fon na isyusyang nagamoli ni kwa singa. Bangay na oye siya, na sin much may isyusya na kefela singa. El mi siya, el isyusya nga na el mi siya. His spirit is dead. Bangay sinful nature singa, bangay fleshly living singa. Na
fleshly living singen de kain ta na ke molin ngon singen unless ki shima itak yang right thesis statement so na ke la ta singen or masap ta shi for singen singen ko la la fing ta wa som na ne ke shafla pang ma shi ma u shi mo singen efo when pangan ki shima u shi regeneration nagat som da na doctrines of calling singen poli la kalam but someone need to preach it the in kalam na shi mai da la ka singen da mana ke wa le ta tak ne ke shafla one of my sache shi bet gana ro na fin gatte da na gatte da ka lotai la aqua klala his works his ways his promises his purposes agatta ka wana kan shi na ta ka usie malas na ke ma singete fak fo shi mat las ko shine mi sing and that's is the purpose panor malal shetan el da kan me steal kill and destroy pel na ke wa ma wo shetan el ra el da kan steal kill destroy pel na ke wa na at fast na medin shall keep singen na ke for shi gasla lange el chama tiny qua elostia kain aking on ye god she'll be ready for sal course elostia matiny qua elostia kain aking on ye god and they that are in the flesh cannot please god na fatna shi Evin kom moni ni qua fleshly living kom fast furo tay furoshingan utaki tu sikat yang for kumnida kumangingan ye god ngashi pasia kumnida makingan ye god first sasa winning kesa kingana kaskarak chiwi na tagoke winning kerek show off siaka dakingan ye there's only two places flesh or spirit one mindful one matching you either live in flesh or you are born again and live in the spirit of God. La siaksum mas kung pel siaksum kisen siak kung pel na kayo. Kamasin nga ako na nang may sang akin suwa ye God. Bro siak. Met kum win na meto 4-4. Met kum win na meto ngero. Meshi katarang we are followers of Christ. Ma Christ Jesus la ke tari ke liti la ke Genesis ne ke reflection en pagatu ko ya. Pa na wen masaya. Na siaksum ko lipan masik ngero masik ko mero ingen na may sang na singkat may glorify ka may akin siya mo may ak ingan niya ka. Bro siya. Ekat na siya. Dekesla. Namne ya art na pa. Foto to lelakin pel na kayo ang ataka naroon ka. May pa source in kalim sing. Eh pa source si may nas na sik nganta ka. Na manas. Diti na sik molin ngon sing. Walang siya kan chvena arama sing. Enen ta kan kasao me. Enen ta ka mechanic in molds ko fan mata ka Jesus Christ nga. El so like som na nga siya. Iya sen dueven na mesin fat na sin matsap ngan. Mataw na Jerusalem. Mat kom som nigan Jerusalem ni ken nga usut may sangsingan. May sangsingan ma pata ka pa na ka Genesis sapta siya during creation. Ngan man ka apos siya. En lalingan. Katindi na ke created order siya nga na. New creation siya mga taskan pata ka na. Second person of the triune God singer, but Jesus Christ. If we got the patatang, if we got to put our faith in Him, ngon singan tikay nilyak na yung God. The third person tikay nilyak na yung God. Nagat so aksya feel na kaya force siya, fan na kaya singal siya. Kuwasti matay ni kwa, ay ngon. Ngon lan God fin matay ni kuwas. Vingon lan Christ tia matayin siemet eling tia malan no mange gas na ilja pange
Evingon lan Christ tiamata in siemet elinge tiamala. But if any man hath not the Spirit of Christ, he is none of his. But if any man hath not the Spirit of Christ, he is none of his. Mi siya si Pan. When Christ is one in the more lasha. Now, kung paano mamalang sa sising ocean of film at Laskosaya. I'm the bread of life. I'm the light of the world. Apa ramat na kayo makapartner ng papat mo kakayang may insiwo si matagakaroon siya yung kung paano mamaya siya katang ke 2022 ni ke 2025 masyeng niya. Ni siya pagkadaskan. When Christ is one, nalakong lang siya lang katit lang siya, mga fashion. Ingin taga, ngawi, kalay los, likias kia, why magkanis lang nga siya. Walang situation fella kanis lang, nga, kung nga may natapay, may kinsimit, nga siyangin. Muli nga na walang siyangin kaya. Nga si belong masyaya ba? Kasi ito na nato ka sufeya ba nga. Sak na may ngas na may unsingin. And the only way we can win the war, the spiritual fight, is to get on our knees and pray. Pangamuling nga at prayer. That's how we win the battle. The long prayer lash. Okay, it's been mas satajo da ka wot nike 1980 nike 2025. Kada win a project. Kada win a project. When I'm winning on in prayer. When we pray to the Lord, got some. Nakikita ka, read the Kaslan God, Genesis and Revelation, got long God. Got long God, Pelikas kum long God, nine siya, nakasiyak siya sumasing ngayon. Nakat long God, forget lain nakikiyap siya aki, inas na mapaya siya ngayon. Itak na soul. Itak yo, holy place siya gas, may temple. Kat pa temple mo siya, itak na soul. We're imagination na rawangan lang at imagine na malang fella magayon na, masakawoy. Panakeme, kad imagine, yung kumiye rang ro, ichi kumiye full. See how limited we are. Ligi na kadinanga ngayon at tiyan, Stephen laliye, wala na yung kasaong. Esta tayo sorry siya, tayo ka maging sorry rang siya. Sige hindi reasoning lash machine niya. Sige niya. Kapay kat molingon, at kung tasang rap kan uniform, kat sumni kimalan ka ata. Kagada win a prize. Wetas ko siya, we can sit here and talk all that. Focus lang koma ba, for lao lakingin. Kadini susta kang man God. Nakataka kaya siya siya kaya proy, molingan siya, pangatay mo siya. Sangkas nan kadin, pingkat, kat molingan, we're the body of Christ. Mol siya bakadas, organism siya bakadas, the organization, ang atali siya comment, kaya Christmas 20 siya, yeah, 2016, Devon siya. Wala niya sa mga pa church, nila ito karangin matlas kuwa ma.
Sini besta nga ito ya. Telusiye kat taul kato kan si nuk kato. Pwede nga intern nga. Pwede fin pa 2016 pa nga. O insya na nga. Ang dali siya po siya kata force nga. Force ke Bible ke pushing kyan. Ligi na undan usiye masakawili nga. Dude, man, we've been in this quite some time. Lost singe na lost na Genesis told you taga kat kia pa yak te bega lang singe. Man nako si masanggalan ka sa fella pa kat taga wanay man singe. Wan ko taga kya alu ka tarang. Shukle wala alfuni lash. Rahalo lo in fakot mo. Di pa. Malasam sama mo. Pang. Matsi na mamay kinimit. Finan ko siya pang. Muli nga na wain siya ng kya. Wangin may ka. Wangin alolo. Manikyak na siya kanita na maulan may. Payok siya pa may chingkata. Now, whatever, if we take us all 7-8 hours, then not. Tijel shup kao yalu tutang na kao tolo. Inu siya na siya kumoling ngon siya. At iba ka tramon. Long samram lash. Laman mo. Tataw reke ngo. Tana siya ul tataw siya. Long. Liki na kung memorize it. Make it then in the word of God. Place it a man who walk not in the counsel of the ungodly. Mafsi fella na ungodly. Para Jesus mo ganata ka na kaya. Manen mo ka na godly. Kadena na lakapasingan. Evin ka tinakat mo din ko singa me wages of the sin is death. Roman kostong tol. Katta na kaya forsi kastla langan na Christ het fin mata in kowos monowos misha mayan ke makuluk anana nganuwos mol mayan ke maswaswas nganuwos molingon. And if Christ is in you, the body is dead because of sin. Manakalim siya. Kalim na bang contrast, mga argument na polling. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, okay? But the spirit is life because of righteousness. Masuwaso siya makaya na patakan ka sa umaya. But Jesus Christ, wangan mafela siya nga wisye masuwas pa yun. Fela siya nga may on Catholic. Sinners, maybe scornful. I've been the reasoning larger, meditate larger in the law of the Lord. And on his law, he meditate day and night. Pangmay na kadinashkya. Mulingon. Nagataga siya feel na kaya me ang online elcha akmodya like Jesus lagi met misha elfin matain ko was elcha akmodya Christ Jesus lagi met misha elfa waya pa akmodya manuwas siya misha kengon siya misha kengon siya matain ko was manridi ke kasing nisa. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ Jesus from the dead shall give life also to your mortal bodies through his spirit that dwell in you. Apange oye si makadata na argument sing alle kalim na pa imperative sa pa ito ka katliya na ke me oye may ito ka la oy kat not lang yun
forcing lu ke singa likos na ke kat not langan kada som da na kada pro ngon singan wigat pel na kayo manin ma in 12 el filling up in God el ting in God ora leto kat fact mga ta ko run el siya in God the third person of the triune God got the Holy Spirit nara shibba na ta ko in ta ka kay kat kan fact na ke forcing gas langan forcing lu akalamyangan Kimainge matlili kat mat sawa mol tiena ke ikwa takat fa mol fal na ke ikwa bangen ber makin therefore kimainge in other words let go in academy fossina ke singa chi makatakata ya meshingan molin kwa molin ngona tikan toini there's no way you can combine those two tiena shipel ingena clue Shiabame, Evan, Shiabael. Predestination. Doctrines of predestination si mapodi la kalami pekalata sila nila. Ilme, election. Doctrines of election. Kadili tatari la shay shilela wenjinata nga put their faith in him. Kadili the betari reprobating. Doctrines of reprobating. Ili tatari la shay te shilela. Nano, fingati the doctrines of predestination singa. Kading kalam kela. Kadili ta mana kay watar. Ili ta mana kay El omniscient. Nangako may kalain sa po. Matlalad fungi buena Paul siyas mas lalata singa. Kata mo ulkan lang siya singa na. Lang siya singa never give up. Lakat taga ako kaya yun yung samon mga lamay taga ti mga kunyas katindin click like lan may nga may taga taga mo. We are faithfully spreading the gospel. Pang mas magatas ka kusahan ng ministry. Audience larsa pakatil siya nga may kusahan na kayo. Lakum 7 days siya, lakum Baptist siya, kalakum Mormon siya, kalakum Jehovah Witness siya, lakum 7 days siya, lakum Catholic siya, lakum Protestant siya. Kat fakaslan kat may dahin me, into kay sus na kang amnan kat. Naro, molin ngon siya nga there's no way they can come together one day. Pa fos na singal siya, therefore siya nga. Kimain nga madlili, kat mad suwe mol, tiya na kikwa, tagat fa mol, fal na kikwa. Katalaka tiya mga siyantar. Molin ko pa me, pakal na miya siya. Nakatina, taga me, kasma fa mo me, therefore, brethren, we are not debtors, not to the flesh, to live after flesh. Kerfmen langgalang back ng yoke. Salvation singan, kati si bamulin ko. Kati nakapas na kamulin ko, singan no more me, by the force, singal dolungan. The kuos fin mol fal na kay ko, kuos famisya. For if you live after the flesh, you shall die. Meshingan, sumpen na ke fall of humanity. Disobedience lash, magatlian na ke Adam and Eve. God inherit sinful nature singan pagkatash ka namin singan. God na kayo in this sinful nature. Wangan siya mag-issues na nagka-fella singan. Kain God na masing. God na van na issues lang. Spirit la siya. That's just the bottom line. Pangan default mode la siya. Awo na katong issues la o spirit la dalan siya. Nanesi kaya kaway pangon niya mo. Tipuntan siya wiyak issues kaya lan singal tolu. Ti siyam po. Ti siya pen. Nal mal sanginel alwina. When
Alvinaru isusla ke tisambolan singal tolu 1946. El misa ke tisambolan singal tolu 2008. Lalsangin el alwina we machilu siya. Mixie nation. Inakilin nation. Tabu si mami siya. Spirit wala pangan. The man accountability singa. Akalamit mo matwa singa luwa singa ba kain shalik in Marslon mawon makuduk. Wana chijel som ning temple la litigal yes nga lu matwa. Yes nga lu matwa natin wana mo if inalos mutulla elal som nagen wala na makat finshak na ke ma neklaralan siyo papakalwin di pan som nawe finshak lan kat na kayo wine pang naganda to kali tana moli kwa singa if ingat na na ilyashi para kat makain supaya mas mayokimit na siya when natin manil makain na pa kanila maklutlas nasiba na follow lamit nga mga Africa Shani Mexico Rook Kabunglat ka Ethiopia ka Yema Tijel daga met na kayo kif siya mansin met na kayo katin tuit la moli ni kwa aganda kam na ke me moli ngon sing shiba na kalimim that ke faith in Jesus Christ alone all the way to the hand faith in Jesus Christ alone wan mashaya the was fin mol fall na ke kwa was famisha misha sheme da shi bakalimye pai ke karta na vida spirit is dead. That's part of the curse. Misa siya kluo machisel dengan long la fela siya pa fakyak nongol siya fasal ko la line for siya eternal damnation siya pangan condemnation siya pangan pata kay kesta ke fosimit ke sapta siya Misa kluo siya pangan na bara in full one Bible lagat Genesis nigga Revelation in full one the gospel lal son na the word became flesh to lift them us. John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son. That whoever believe in him, common Christian at the saving Christian, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Because some get these statements or go get my Rome sabta for singalan ko singalit ko na penapolilikiyan. Doctrinal letter singal na order of salvation siya tagada naman kadin mo lagan sum nagya glorification siya man matasano nga wala na siya ba matasano ako was fin wini or mal lan manuwas kangan kuwas fa mo napanga o ya siya mga kumin taga kalim kela order from ang in kalim kela the only way we mortify the fleshly living is by putting our trust in Jesus Christ. Ngon man kadin ilyak, man ngon singan makain na pakain into well in actual sigat kadin when na Jesus Christ. She'd been a doctrine from body smusing justification. Meshingan kad actual siyak lekishman Jesus Christ. Makuluklak na kayo. Eliwela, long ila. Nakat converted, katlawi malan fela, katla malan fela, kat Isusang na game church. Churchingan pa me, ngon man God. Universally baptized ka ngon si fun. God the Holy Spirit. Kadeta ka na, for singalu na singalit kors patagang. Ngon ilon na not lelash. We are regenerated. We are justified. We are converted. And at the same time, we are adopted to the kingdom of God.
Pangan fin chakman kat na sin fella sin. Met nakawan ta ka. Nake mo sin ta ka din nat la nake. Wulan na. Ta ka ke fos nga lago ta elos na ke wasya kulyak ke ngan lan God elos inge manating God. That is it. Met nakawa may sus ta ka ngan man God. Of course, pangan seal jingan. We are being circumcised by the heart. Silia ki God ke ngan man God anin God. Indwelling God. Laral fungi. Kat being indwelled. Nakaka din 12 ke ngan lan God arshin God ngan measure rek nga. We are being sanctified. Pangin takn sa sanctification jepen nama me poli sampam nga. Kat actually siya kingen nagadin me become like Jesus in every aspects of our life. Mga katakan na tramanin sipak yoki. Nakaka siya kle. Ak matalya kad wena son singalit ko sakalem mi wena shit this one sapal mi gor long dolu akalem mi katlan mislelen len si fe na ak matalya ko sin mam na kayo ak matalya kad faga ke bread in mold Genesis nigga Revelation in the presence and leadership of the Holy Spirit. That's how we are being fed in this life. That is the way our spirit is being fed. When God, the Holy Spirit, in God, El Kitekat, Kashin mode. We are in the full. Matake corridor sukungan. We are moving from pasture na ke pasture. Mesingan, ikesta Genesis, diya me katil didikat ke Ephraim. Katsipe ikesta somne ye, metnanan ko. That's how we are being fed. In the presence, leadership, lan cut the Holy Spirit. Sipe kesta fatya. That is our lane. That's the corridor. That's how we are being fed. Now, if you being counseled by the ungodly, kumtika in molingon. Fingum taga molini kwa, kumte me, manatin God. Kumtika. Talit na din God, ukay malan God. Jesus fena lakalim niya. Siyaw la ka, nekya ka, me, tamtal buya ka, may siya nga, may maakos, ako kan papatamo. Pang masing. May maakos, ako kan papatamo. May upe, masaplan ka, papatamo pa, siyaw lang Jesus. In other words, spiritual family siya ba they should be malan fel. Aga disus ta kang man God, ingin nagatalik na din God. Nara me, taga na ke, takuos THVille A's ngan man show na ke, force niya, ako was A's ngan man, ma natla, siyakat kain pangon, ke, Abba Papa, we are adopted to the kingdom of God. Pangin mas magatash na. Kat natla. Kat not yang nage toko shashin. Kat tila malan fel. Kat tila uke malan fel. Jesus wen alakal me vingat lang si fel ligi me lakail. Kat ti manata. Na siya na facts yok siya pengen molin me kadin shalik molin ikwai siya na ke molin ngon siya. Tanam ni siya. Mol pasang from kinya. Na vingat mo na te keta na. Masingan alas saka sam from kinya. Wanan siklas mo niya. Na siya na flokta na ke mas mga ta siyak siya na. Mana pa sila nga isus sa kangan man kan. Mana pa sila nga talam kan men matal siya.
Evin ngon barshin gada. Kat tisi pe ukwe malan fellowship. Kat arfin fellowship in fact mapayishin. Pay motion. Kat not ladar. Kat tisi pe ukwe atom shimeta. Kat ukwe atom shakluwa. Jesus Christ. Kat kain pangol apa papa. Pang papa tmersh. Our spiritual father. Na il fidi God, il kite God. Me, kas moonlight. Incarning God. En fait, na pay, si ben na flock there. Asom na mo ningin. Well, ning pen na gemo. Di mo, ne. Atafu chi siya bang mo sa si sing. We, ngal lang sin na pam tamo mit. Yan ang atong loin na channel siya reflection na na. Eving nga mo na mo. Blood nga move spike lan sugar nga tagata nga kuflan with papa. Narakya nga tila mo fashion bang sumna 18-24 hours within that time nga mo kalami nga kan read the kaman. Nga class permit. Launching God. Oras ko la long yang nga tamal siya nga. Ang nga kankin na pa. Nagkita ka matake ako kawan ka ito. Kat mata keto kasalan ka. Lalfung ni pang finsak mo si nga maskin na mitlalfung. Mo masik ka daskin. Katete pa na fo siya kwa na fela siya. When kat ilusye, guidance. We are being guided, counsel by the great counselor. Ngon man kating God, ikas ma, Jesus, God papa, God mo in fact na siya, reveal na siya. God ask ke, me petroleum period siya. God bringing it, as many people to the body of Christ. In mole. Time of Gentiles mga tasking, fullness of Gentiles about papa na we fashion. Time of Gentiles nga sumna na second coming. Dito kati kanaus na form na mafela nga. Matang fel kuluk na kayo. Aro churchman lalo. Kat matasano mga insikya. Bangi mentality, bangi oyan na nakin nga na kat natasiya masyarsin ka sao. Akadang papa. Papa papuin kat nga. Ilitay na nawas. Inan mo enforce niya. Patagangan kat tesidam tan na kya siya enforce niya siya. Kataga tautala na pay. Wangin le Elia. Kat mola. Kat mola na kya mapay siya. At som fact namit na kya me. Fosing alon gorta na. Ngon el chifen na orit malo na kya nga nars. Takat manatin God. Pang. Kat natla na rin God. Kat manatin God papa. Kat tila biologically related, agat tagal na kaya spiritual family siya. Man kat molingon. Na molingon magay na pa usi mo siya nga. Ifo, man kat siya. Kat papa siya mas ngon. And the only way we can worship is in spirit and truth. The only way we can connect to him is molingon. Siya pa nakalami yok siya pa yung lalalfong niya siya. Lalalfong niya siya pa ki siya may usi. Me ilyaklaş na kaya mo siya. Faith alone in Jesus Christ alone. So with that, katsum na kaya siya fiyan fos long long gortong lit course ka singa lit course met saklo akalam yang kat fin manatal na kat met usu on God and met usu run Christ kat fin kaya kurol ta kat fa waya pa wala na yorol pangay suffering flourishing ito atapsin siya patakala kalam ke fos singa lit course kat regenerated me justified, kat converted, ingin na katatapted na kitoksan kat na. Meshing
katusu malan kata asya kat wi usui malan kata tana wen nata kat usui kat met usu yurun Christ kas pelang akal miange inakyok ki masinge fosinga ko sakal miange and if children then heirs of God and join heirs with Christ. Skili may sang na yok sing. Elda ka minche kemaklu klasha kadin join with him kadin wela lusu ito ka sasing. Kaya kat tanan ka mange proikin mange iket na siya na men kasil kata mana shafla baka tram ngin wanay nalle kalama siyak mga ni wanay wangin lama ngul si may na kadin engan kin aksak kiyak ni wana kadin nalle amazing paya kat not siyang nagatoko sa sing paya kat asing toko sa langad I think ka sikat for katrak flight sikat nga men en met usu yurun Christ. Kat fin kayo kirol, ta kat fa oyepe wala na yorol. Na fin kat ka nage fosingalal koske mariching ta na kayo chima samsam kanya ngan na ke mo wala na siya ta ngan ta na bolil kyalil likiyepe la me kat palake mo ulching ya. Fosingalal ko sakalam yang. Rom saptal ko fosingalal ko sakalam yang. Tanganan ko tamay kayo impel siyenge tia fall in lamaya na kaya wala na siya fashikme na siya. Siya na sum na order of salvation siya nga na me predestination, election, reprobate. Election, reprobate. Kataka na shaft na yan order of salvation siya ba glory siya nga. Glory. Wala na. Pel siya kat Jesus na daga kaya siya teskong sapta akos. Fos singal dolo niga singal akos. Siya koren sapta singal migar fos lamngal niga lamngal akos. Son sapta singal akos fos sinaga dolo. Pel siya la shikmea. Kat sum na rol. May mo na kayo wala lalfung niya. Sokat na rol. At that time, munum e glorified. When na Jesus mo yakke lenak tolo in a glorified bodies. Kaya so makawul siya bang. Na I think God meditate on that. Morning on in sang kastan gadin mukle manak large, imagination large, conscience large, managawa. Nay, kumni kada matnaingan, kada joy, peace, wishle. Kada alle loing the na men usu na siya flash bang. Na kada we Christ usu ipa mang. Naro kirat man kangan na kada kayo katla ke mo singa tipe na enya. When kat asin siya story. Kaya sum na ke mo na siya bang. Mo na siya glory. Faktiskt silpiar tulintang maskat palak mission suka mga wangan naman glorify body si batram from ganyan. If I got glorify dia ki man kat molingon ka molsing. Naro sipa na yok sipa yan isusta ka ngon singa man if I got the glorify kadasong na ka eternal damnation singa condemnation singa. Naro Machikan tasano fostoli maridi fucking in utak kya rapture singa. It's gonna be imminent glory or imminent danger. Siya na folk na nag predestination singa. Election reprobate. If you got the issues like on God, imminent danger siya ba kata.
akut na keng. Nara, it is very so important. Lagat for lauli aklike life min lars keng kenek so fan nama taga ke wen natal Jesus Christ. Son lagos for son gors I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pangin mas may using ako molingon. Nageta ka molingon isusta ka ngon God. Kataga na kekastan God. Ngon God pa ikas Genesis ni ke Revelation na siya. Medyo pangin makatero. Kaya tinara o yasingan no. Para kataga na ke molini ko ya. Na molini ko ya alle kalam galen non me work. Ti akulu pang. Si was in fact on in actes makin ni matlas. Kati machima may kunin tuyak sambram ken papa neke la mi siang. Ilkan sambram man bang molingon. Timpala. If you mal lima nga kanin siya at the fact ke church melim. Church melim at the rela lenchafla loka. Ligia we show like I made that. Basta mga liban tuya kakadaya. Kiko nakadaya mit melim. Nga if I'm fast full for fat mo. One limit fast we all. I saw me top siloka. Dahil nga sumte, kulo malap ke pelo, if hindi pan ba, sam-sam le kang lening siya. Tangal suma ngon man kat pau siya mga tupuk mga. When even tingon, I better sit down. Wayan siya ka din daga, mo din ko or makat kalan sa pikat. Para fakyak na siya, may sap ngayon, mata na choose siya. May kung sumnigan choose siya, nakang may sang siya. May masang yung ngon man kat. May ngon lan kat magana pa kain point kat nakikuno kan siya nga. If in line ta na wang ngon ke makadurang. Now in other words, kat mi siya. Kat claim makat muling nga na orit malash nga tina reflect na ra pangit pa ko tinyok lan kat. Kat siya na follow nga ron kat ke pelching. Siya siya kat na manas papa kat sumnigi kom na manas flokong kat nagamapayalo mo ingin. Not the fact that mema, but you in your own process progress as God. El wikom. Nakeme obedience. It's all about obedience. Kung isusta ka man God, even kung mape, you will come near to Him all the time. By promise kang. It's all about obeying what God is saying. In other words, you have faith in Him. Kung obey my ikas na sumo. Kung tiyarik mo na sin may ito. Kung tiyarik mo na sin God. Kung kanlan sa pikat. Naro, kata aksya fige fos lula langan. Siba nakalim nila ein o inge pangon il kasha manaslas. Taga tieta fikawo kadimproy. Angon si vena kaya fike cash. Kaya fike cash. Kesha siya o siya kufla na cash ke. Taga liye. Tanapangan. Kagat muling na kapas na kakuklan ka ata. Si was mana ka mo matarangay. And cool ka din mana kayo. Me tasyak sin matayang Christian siya nga. Kaya I'm a David Letterman show. Mother Teresa. When I then David Letterman ilkiaksak sa kinnesing. Ano lang, kung mataf ka lang nga nil samram kan mga gisin siya kang life, million na kasi show siya nga ikasin. Nesing Mother Teresa lali tayo ke liang na pay talik manas lik no Africa India kain mga no fanelu kwa la som na gen may no len kasha paano nga malan nesing Mother Teresa na topla wana in taga kishin jek so wana akshak yang kung sum mata proy sam kung metaf kala pange akshak si pange pain mo kung sum na kalya mo tom insyo mikak na nasin kat ngon sam na siyo
Letterman is ben na ishesh wanan akshakya pangi fella sing ngawa na David Letterman mit wanan ishan matlal fun ingi na ngafat na pay met tas ko sai ngon man kat finashing god katli na pay mapaylan ka ay wangin na shin kadin tuyak akswasimang akay mayta mangon papain kat nga la sham where you go when the people are telling me katin te yakema faro le pang relationship pang personal relationship siya na singkat nga kung malal fung ina lala kai di kompel na gawa mo som cleanse when kumatay Jerusalem sana now you're moving from Judea Samaria to the ends of the world. Even kung niya makatarafinin ko siya nga na may nga tagal yan les lang mga tang nali fleshly living ba nga taga proclaim mo dahil cleanse of God. Bakit asking yan ang katina mo ngon. Ngon Allah na kaya not lalash. Kaya not lam da kaya ako kan God. Glory ma samsam kanya pa reflect mo lasang. Fakon ngon pa kalan. Min kadash kaya toko siya lang God. In one day, soon to be glorified. Wala na kalam shishikman shishma tagang efo mingon man katanin ko. Efon na shipet. Taga aksha fila na ke fostong ulit ko siya na pang siya siya insiya tam na naklan ngon. When kaya feke might wo found na ke lang silang God. Saints. According to the will of God, kyak na kayo pang obedience niya. Liyan mo ito. Ta na pa lang fake kung tena. Ta insiyan mo sila. Syuk na pa pang sisis la ting-tingin ngon si ma. Makina pa kayo na siya na siya. Naro, kipel siya nga. Fingat liya na Moli ko alle yok na pa yara. Kat kuflan law na ke. Atap siya. Kat kuflan siya main ka sao. Shukle talash ke. First of all, make project siya. Project 99 during 2002 is na pa usya kikiap siya. Masing na ntuwi. First of all, if ingat ke float na ke, kading kalam ke, mangon na siya kadina nga na sa project siya ngin flog na naging mata siya that's it if ingat te kadamta na ke lost siya ni kana actual siya klamasin na masi pa kung dagat ni kin lame na flog niya utak ya siya it's imminent glory imminent danger naro kasi ba first na met even sum na ke first singalal ko sumak sa fila may sapta singa na kada tapte as children of may God ke for singa course kada na future glory shema kada li ka from kin kate ke for singa lal ko singa lon me rakala me na future glory singa outweighs na fun na me suffering magat pala ke mo singin nga kayo magat pala ke nga glory siya matagang kating galam gala kada suffer nakat glorified when me suffering servant siya glorified servant siya matagang ke siya pita sapta siya for singal siya akalim panganan siya ma gat nga dinaliya talban mo masagya lu siya taga suffer siya taga glory taliya na glory side Nadaga na si kumising ito na papa na rush mit lash ko siya. Wala na siya bakit cleanse up kayo finshak si ma katli na ke shaksi na ke Jesus Christ ne. Wo na pa ila daga isuste petle. Daga ti shupyak si ke au yani ke auto lung. Katin ne na kikiap na ba cleanse up lash ke ma sing. May nga so min cleanse up
kain show batle akan me molin ko ba kadrang wangan na salak lagin so mata proy audio metigi mga sikya kataga nara lang silar kataga nara oyan mukugin ngon mukugin me igualas nga ligina molin ngon si makatsum ako lang me ini dikastan gat katsum proy mga ngalote lai payola sike pasta si ma wiluti wea pelnagail som ro sermon nal la so matli sa ulumit so mata pro ini siya na mak mat naga mo mauchat na yun sanctuary siya ni kaktan cielos inakulan mo pangkalan sa pangan sovereign wala mo pangan so may ngam tani mitulngon mapas pelinalo dal fa show Kopinan di show katamit ko yun mendal sumurek mo na kading kanam gala me suffering glory singa na compare na ke suffering makat iske mo singa wala na singa outweigh mana kayo agat taga first singa algo sa ngalong me ko sakala mi ma singa fingom ke sum aksya fila sapta singa first sinige singa li course we first no one course na ke long li course pa ta ka yang na katan na kan ke first long ko tongol da na pa ka ta yang na el me el kasha el intercede ngon man kat pang ministerial el kasha kat el intercede na el me el ushe shupe purpose la el kas la ka din li agat ka sumna ke first tongol shi na ke tongol lagos if in God we got check in line God is for us God is for us if God is for us who can be against us skili masingan siya ka in line ka to liye latan na shaflat na ke sapta alko shingen na ke ka yen faklan polling el den we got met as a matter of fact he was the chief persecutor kemat lag fung market Judaism movement ching Judaism movement ching and me but talsum na ke me legalism ching Jishel the legalistic movement me materialistic movement skepticism mangan pa line na vinga tida na papa na arshishim ching arshmet alle lang chi materialistic nga likin nangan ching arshmet tuyak tena dalain na pa ako makuta ka ke wen nata lang pa siya popol jiven sol shafta el pa usta ka glory ka gospel sing na shares so much that let I cash kayen mashim na ke new testament shimna jin machima cash kalye metlal fungi natta ka lieda na first tol mo me ko na ke tol mo ya why mo kan kana usla lang jising pang kalyen mo yutising inta ka na usila ka top tet na ke tokshalan ka del we got one mo kan line ka tingin na ka na kat not yang dari when situation fell kan ka islam ma ka silia kitari kat arshun ka na ke kat arshun ka na fa na pai medical system financial education system food industrial complex, we banking system we manakay wa movement one fella. Kuti patachang na kaya. O kumeta ka na kaya source mausud. First, tulungan may kort na kaya tulungan niya. Unbreakable love siya. A copy love siya. Takatakilam mo nothing. Trouble, persecution, famine, danger, sword can sever us from Christ. Wangan mga kan tagat iskatle, shikatligi, mas mautaga tayo kaya copy love siya. Pakalian let saptal ko siya. Can sever us from Christ's love. Fostoling may ko ng course. In all these things, we are more than conquerors. Fostoling ulit course. Neither death,
nor life, nor any power in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Förstår ni vad jag förstår ni vad when in trouble, when in persecution, when in famine, when in danger, when in sword, when in manakaewa situation, any kind of situation, etoka akulukela long sisimautagatari ke Jesus Christ. Kat not la nage akwak singa. Tagal nage kita singa si bakalamin aksya fila managaewa. Taname ngon si fena orek malon nage manash. Tagal manatin God. Si beareth. Ngon si fena orek malon nage manash. Tagal manatin God. The Spirit itself bear witness with our spirit that we are the children of God. The Spirit itself bear witness with our spirit that we are the children of God. God tilemalan fel. Trukaksigin God ke. Mai kek na siya fashion ke benching. Kadin na kadin alla un kaksigin God. Aro na malan God ke mo singam tasano flok law. Jesus la flok kad nigin lang niya. Si banay spelay na alla trukaksigin God ke atlan na gawa. Akulong malap ke comment matagang a broiler was and it's doing it and ausela. Tamlay si wiang lang taga usi punchline si main taga. Me akfonye lagi teaching agada taga kaliam napnas we got nani ka nagat kalia ke broy. Taga kalia pe ke broy. Agi pe chinga kulong malap. God bless you and your family. You know, they usela orator si made a shaftalan mit class ko sayang Trescal check. Kumulong malap. Trescal taga na meto. Right, glamalan singkat ke maulash. Pamilipan an kaksikin kat game. We met we ask ke gom daga. Aksha fila na phone na saptal ko shinge. Greatest chapter in the Bible. Pange masima malang si kapun keskin ke gom daga ke try online ministry. Moyen kumfina somwi alu ne dawi msinge secondary school. Eta ka samanyak ke maluto chipe na ngayon bange. The first thing alone ke singalit course long along course ke long alit course mga nabamed lang ka long ke. Ke kung daka wikat ke len misinge katapel usut mo insewo na siyong kuminita ke sapta na phone singe takarol da malilipan. Anak ke faklala appreciation last ke taka faklo was kadin ka nakalin ko was. Makus fakan te makadin na kadin me belesha. Lako usin siya kadin siya de panganelya kadin ka nita mashiru wasan. Tamasi ma yokshipe ba kadin lila me kastan ka ata. Awi matanin siya snake. Lamalap kita kalaman. Nimdora. Amen si ba kumlikiya nga lamalap in confirm ya luti makat. Ngawipe isin siya woke am singea. Tikin bolen kaksikin kat ke mulash kewa. Lamalap pe kikom. Gawikat siyang siya pasem. Sipasak pasem in wikat. Tamdal lut Charlie kaksikin kat ke matuti wobo. Eke mwe lutut taka inkol kashikat ke mulasha. Lamalap pe ke faksilominge. Manakilin pa taka loman, damdahil ko Kim na Charlie, amen. May faksi pa mataka yung ngati nimdora, Pasashik Jackson, Fruit of the Spirit, si pa Joy, damdahil Luciana Albert, len mo na sin mat nagaywa,
Praise the Lord ki malut-lut ngayis misingi. Biyangse etafala yuruwos oyeka gulo. Hallelujah nimdora gulo malap ki takalo minakkali mimangi. Reaction be madaka yurum menge ingakshigin be gat. Gulo malap ki interaction lom wipe may fakak mo taka yuruminak kayo matwiyas pe masngi. Merry Christmas ak pegawos damlel Western Ari glamala from Kona, I believe na nimdora fingum lang si beak kalimila kum tako oyeme ekashipe to anakuman damda sipe yang strom samsuk singalal ko salgos wen lalal fungilem katlikin lalal fungi maita aglamalap ale malutingan tako message sipe patako yurumwe tikri yuli wow gulo malalap ke fact inge ngawrila na hurt na baye ke fact lo wasinge ngash maui engaliye wiksinge sham ke orek maingan kumsya nanan ka masikyak maui mapakum tala in paingen fact lo waske tuyaklal Pastor Lauren Buck Mediros Sivil nanak nankayak nankalafak lawasan kumli na kumsa fak buin loman gas ingi para Pastor kusay inara appreciate and respect Pastor Lauren ilitala mukul pa ininain kulmet kusay aglamalap kifakan tatipasik ka mga fak ko diba tamalipan ilfak mga fakla la dahil ito la tako kipapal na atasyo tayo natin siyam yung tan mukul lan church pangat point siya nga drive na may ka din un pasta si ula sa mata katituyak take charge ki Marika na bangan siya point siya mga rela again akalemye na fin arsh sangalo was ki fakla kame akalemye na siyuk nga tu ko kela matayan na ti sham yung tan church mapapala fa pangat point yung aki try veta kat first na ki may vaccine lenbo kaksikin baba kat mo lap lash nagawa kikat molin shun Henry shafla ki year 2025 kulo na shumdel kom kimoniak indafur lagas mo lal na shares praise Father God K-Wash and Merry Christmas met nagawa kulo betam dal pedosi Thompson kifakloman man aglen gombe kim na Charlie kifaksilom metne amen Holy Spirit lelan expose in dispose ke in Jesus anguluk na kewa na fak in kalim anguluk ma arfinen ko try fukfuki ke ko lon Jesus Christ pangan madal singa at fuget singa ta ko kaya weste pel sigat mata dulin kikiyap singa kulo malap ki faction len wo happy Sunday na she was kewa mataga room dam dal root Charlie ay bedam dal sepe yang shrom gulana shinkat ke message el ushot komina kalemya na shares na kewa efingom reference ke shi destonika limigos tungol dolu malal fungi mo tamalipan ni samram ki masingan kadeli kesla te oye singan magena ke soul si may daklaliki me tabernacle singa ko section aklu ke tabernacle singa ko temple singa ko inkat sivena kadeli kesla benjil tamalipan
nga komin revisit chance up ta tolu kat man fak mo isusle nga an kay susle vit bay susle tajakta in all honesty nga konfinte susle nga na bay na yale kalen peke fong la sa lagat mugui molini ko very very conspicuous wang nakakain ke Tagloge faksilom ngan to ngan kaksigin kat ki ikektan sil dam lipa na naging akalemia. God knows the desire of the heart. Shkinan ga mga singa yes ngal dulu somla dam lipa ni lutyak na iklan sapa. Met kol met chopolash nge ash for the last 42 years or more. Efa ka elostish Tulugan niya mga singa in the sum nage print. Either maluwa si pasikya ka. Daligin mo tsupo. Tena ita na pa kalmeyan fos singa. Kadal tena ita kalmeyan layout sige tabernacle na temple sa temple singa polin mo pangakom. Nadali sa conscience, reasoning, affection, memory. Pangin kalmen fako. Malan ka dakat te shak na gelang silash. Na panang ra imperative luo matako kalesikiala. Long akuya. Afingum kalem ke na kumtafo. Makaksin kat ki malikas la. Dahil tama lipa na rata ko nagki-comment siya nga. Amla Stinson, wakak. Gaslon lom na geniak ekalem na ge inganik la kulo malap insham siyo to me gosh pange kulo malap washing mata ko metiki comment si loma tugni sista ko ke phone call siya so ande siya flag ye 2025 kulo action kat ke small LLAin Shikali na nakalemye lang shikawil gulo na gulo lama nemdalayak inge son chingal mekosh paglo malap tamdal yuliki faksilom ngan katsum magi masit ko ngan tamle Lambert Jackson duwo kaksigin lemkat egulo ke gasmul kaksigin kat pegi komisista pel lomingan Gia Pusheman, Maching Magataki Sokastol Ngolon Gosh, Mayurum Damda Sebi Youngstrom, Confin Laisla Gaslalgi Katenama LTFAC, Elavakaikum, Academy Lacom, Shimet Kikiep, Klomalapek faction. Na fwasibe pa kumsi lang ke revelation ng luo singalagos ke singalya pangay mama iteklaliki pangay kalme ang soul singa ke itekla imagination conscience reasoning memory affection pachito konge matagaymet from North Favorite I believe Procula Nathaniel tamday glamalap tuope Praise the Lord. To kayo si Young Strom. From Lanai, Damdal Fulain Kefes. Kaksigan lemkat ke Moulash. Emat simat kay mit nge pa. Damdal mitchunetlik. The duo from Kalua Kona. Manila aspe may faksay fakat. Pastamit. Alexia George. Press the truth, brothers. Keep it going. Nasib at kayo room damdal. Lisiana, Amen, Cain and Jesus, Lottery, Salipan. Kaya klaman lap nga pange may faka da masing akyak kalimin siwo sa ba. Ay na fakal daw lipan na katakan fakak masiwa spoilan ka ata. Pange makatash kayo. Pasi sa relta ko first by first.
Na chat box singe finash Marcos kan gage ke first pa malak kalem yenge ke lutina wowo malorelang ana ki nga fa kung kan sun ge tao yo ye ka machi malungan kan da kana nitme ko siya malutuchi ma fashion tolu malakata ye ken machi jel dena anship fin singe nit tolu au ye ne ke tolu si bal ship na salal kang sila kum ke aslan katang paper kat finishus line ngaan nakalete apple na sinana simit Jesus Christ pam Lord and Savior si mga kuminain apple na siya na mana kay wasyayan immaterial malan fail nara daga na si kum ke Gatagakalen ko was nga nga kumin kaksakin God. Thank you for making us your children. And thank you for giving us the Spirit. And thank you for interceding for us. Mga price yung mga kumin na naske. Muna fa, ingin na nga akom dalik na din God. Na nga akom fin, muli ni ko kat malan fela. Na muli ni ko para katayin si. Para siyangin tot. Para kat wiwi mo ito. When kat na sustain ngan. Kat pangan mo pastalash nga, ni pastalash nga. Kamatlan church pa muli kat lang mo. Kung na sonon ko sit ngal fakla, siya sin matsyol pa devil. Sin matamalit dute. Kinan ka masingan. Dusen pesi kat kia payak nga kat tinay pakkalim ke fakuang mga sam-sam kun kim tawa kia. Alam manek lengin ako skanli. Kusli pa ben Christmas. Nabana nga you can deny as much as you want. Tarak tamalan ka at masyuslan ka at ean na siyos. Kumeko naek. Deuteronomy fak mo nga kuminte yin si. Nga kuminte wiwi met. Arakat furla na kadin met lalfun. Mal koskos lamatash. Nanlakinan ka fin koskos lamatash. Akat met kol si. Met kol te met kun te kan pen met kun. Met kun nga ngatali na ke wall. Ngatali na ke money. Ngatali na ke status. Man kan lala siya ke mulan met nga asin beos. Met kola. Skinan ka masingan. Efin de siya ke talik na ta shivena. Fakat force nga la. Natamali pa nil fak pebiyeng nga. Kat men si spenar. Kat finne mo trupo siya kat taten som nolomalu en da proike mo itaulu met tigidal tako. Arpet pas nga som nolomalu tas yun siya met tol nga el siyak siya. Tiging kumto kata siya amtang kumto kata asmet nga awok. Baya nga. Mata kata entang yang busin siya nga. Siya nga setan. Elaya nga foot nga la. Pangarik malan mo tsupo. Sumata, proy. Kimet ngayon tako. Emet mako flat ako. Emekat nara ni, uy, slack looking a patle pele cash. Kung patle tolu kirik maluma, kung ride up. Liye. Siya na, wangin lalal fuilan mo edasyo. You're not reliable. Na pange oye makataske. Maluto siya nga taka na si kumusing ilang akong finti isustain ngan. Na ikwe na bakat sang pwen met nga. Para katliye mamasikyak. Ke Christmas siya nga kain oye pespes.
makumakasensyakken kakadak falet tina pa refer kat ke oyesip oya na ke matake Christmas ang. Did we come as a holy and living sacrifice? Vinkom tup mo aok, palaok. Vinkom tupuk mo na pangayan si makastan katakate, orela constride arch in the shum. Kumin loang na kela piyama si ma eusi mo lalap si kum. Manfin, mat kolasha, panga nasuman nge. Aulong ulakos kelensi. Alko sinawan elsom. Orekma. Eldaka. Piepella na sin siya ulalan. Piepella na sin grandkids nadalan. Lik nadalan. Ya piepelin study lan kikastan katan. Piepelin mutulalan. Kat kasyuk lefo katamat nganda. Mutulwaitilin lo malu. Pangen makusay online ministry ka. Inusya kalem singin shreya makataskela. Kung fin lang siya, taka call mo ita, sapuy mo ita, pwenda sip din kata na rin kat. Do it. Kung fin lang siya, sumrek malang government, ako matsapo siya, sipanan ka kuya. Lakom surf kat, kam surf setan, kam memat, kam surf yan. Man siya pa pataleng. Siya pa fet lang nalikin tapayingin. Mingat mo din ni ko eh. A shepa, shepherd nga fet la. A sheep nga pa, masin wash lang eh. Pangay kata pa sikat na utyak, oray na mask nga. Kata pa 10, na ka disco si orek nga eh. Pangay mamaksa online ministry to kayo nakas maganyakat kaya. Katet kami dalang sikat, katet ice cream it, katangan bakak maswas pailan kada. Lamalak, nga flokin ba siya taong lipat, ang kaliya, mangat paikas na siya, malitut siya nga. God bless you. Kulo malap ke kias na ko matakan si bakas makanyigot, kikas maulan kat. Nagati kamen na kayo walan mait nga kadak flatye, oya na kayo wa. Mashiwas pa kada wipel na kayo wa. Now, when much was fellas and Genesis nega reflection in the leadership presence ke kat the Holy Spirit. Panang oya sing. Nakataga na ministry lang ngan madal bagat titi fata ke manti na ke misingin. El pa source in reveal mana kayo na shish. I think that the issues ta ke one man God katiga ni scalam sing. Afat na pa yung alim talima kataro lanigar sumna mawi kemmet kya sat nam ta ke moli ni kwai singa am wona shafla ya pasta pon be singa ro pro singa from singa siakla eving ko bachos merikastro ko makula Misha in Mike at February 2012 March 1. Pastor pun patient. Eving kong pa Jos Murray. Katit bangun kong pa in casket sing. Kalta ka mo sing kung makula. Depending mo tarik programming in substantiate ma oreka mo mas machisel life in check sina baka din ng akalamingin no panangan mas may sang yak siwas sila mo lan mat kuluk siya usin na ke mo mapatpat siya kat ispel makatandar samram kun na ke eving kat samram kun mo lala siya na sin matlar na pang kikiap lalap siya ma call matlar ko siya fashion na siya niya Wangan na pwede makuluk. Tegan na nas na kya. Siya lalal fungi. Kas ko yu ako kwan kat. Kas ko wi ako kwan ngan madal. Blaspheming of the Holy Spirit. Nga ifangan. When bangan.
Jesus fena il Messiah shmon ya gel beligar prophesy ya gel beligar ke Old Testament el takana metlal fena ngente metlal fena richakilya ya faskan on madal magus ko fnan li a uskan kas ko na shi kusko trakta ngan madal ko uste kan blasphemy ngena kon den lal fungi o el takala man might she might ngan ngetang ngapa Messiah dan mate ko machim na ke David fena fat mo lemlock tushiskan papa tushiskan God David el alla Jesus Christ pal rambo min ikat na jelen fakya ke sham fakya ke onin kakchak broil David ngan ta nashik kum mishen ngadin ta ka tolla pellach na ke the God ligia mange mo pa mo it is not time to feel sorry it is time to come to the throne of grace Ismol jinga. Belgium ko small jinga. Kung may liyan na pala, kung may tuya klein malan fel. Kung may tataga, sige kung, it's not about feeling. Sensation. Shetan nila to, parang sumara live. Sensual. Also, when feeling. Flan sumara ledam, it's gonna be a different. Also, sumara nitayin siya, man pang. Shetan nila to weakness. Nara, siya na float na exchange ko. How you define a man? Tana mugul siya fin fella siya nga audience la may ko siya. If in kung mugul ko siya siya, kung ni kung Genesis na reflection, then you better sit down. Kung taga, ak fresh na yung taga nagyakuklan ka ata. In long, puro. Maningin na, kat fashionik na kaya malan matayan paus malan mat ko siya ingin na. Siya na kalim. Mas mo rekla kat kalim kaya nga liye live ke Facebook nga YouTube nga Bible at someone mukulo ba tu yak liti mo ito mukul siya mun makati laki kati laki te ma kusa nan mystery do mo te ma Bible fact Siya na kalam ya wangan mapay fin fella nga siya yung kastan gat magana. Mana ko wa fella wangan na siya yung kastan gat. Aro. Kat siya na kayo matlas kayo wa kusa ke pel siya nga morning nga na vin ko mol ko. Kumetat ka na shaman mas masuwa simet. Kumeli matafong lang kumeta ka usi mas masuwa simet. But Jesus Christ. Makain. From the beginning to the end, Jesus Christ makain. El makain na shan Jesus Christ makain na pa actual sigal katla. There's some from non matayin. Some from non Jesus Christ. Genesis nigga Revelation. We need to spend time in there. Pangan sheepfold lasha. Pangan enchi may kateka to. Spiritually. Genesis nigga Revelation. With that being said, napnas na. Kataw siya lang. Orator siya, man. Shaft na lang mit ko siya. Nga fa ka nga ifo. Mit nga pa. Talita lang masing tafong nga. Fasing wik to ko dili. Kata sum nagawik ako sin sumon. Mga wangan na mit ka. May siya katsano. As pa katsano. Kat pam ta wuk-wukin corner ang. Katsyangin. Katsyangin ta ka na kya. Makime. Maki muli ni ko. May luto siya dagat. Ngan ka rin lo. El pa. Fat na siya slagat. Ngan na tingkat. Katusu itoksan ka dagat. Pasyangin. On rank. Esla rank siya luman. Even kung kuftan ka na mena sa tiki ni nakswas siya. Paray na kamait nga. On rank yourself. Esla masing aningin. Long. When you know shit nga na sumsivena, kung may kaya pa lang matlas ko siya, you are serving the devil, no one else. Unrank yourself. Ingin na. Kaya siya lang orator lasha lenta ka,
we pray accepted akadin fast na ke kaliyasing tamil treskel check namnas kanaros lumala Lumalap, pada kali banget ka nilasat, namalipan, lumalap kikastakaan, ang tabok na faxing kung kalo kaksing kat, makita la, ten esasa makuluksye, kung fin arana singkat, outcome mo. Nga falokanot na simunsyo na tabok la, tatupla ka bang, lumsinga lufasye. Kung taka na may kasi matala mo ulsi na singkat. Ali padas may faklom. kulong mala ngali na ke context like David ilda ka ke mayuna lon sasa as long as your heart is straight with God fin God el dia la como un ten na siya ke inche pa so be it. Panangan Kagla malap kada kalami be masin kem dawa kiye. Kung na pa ito la kung meron na singkata. Ngate kayo nito. Kung pa ito. Lo malap tam Alexia kita ka pelom ke fasa closing en. Ako sintie oan alaman met fel singe ako sin ekle ke esa eksasalan aksasalan na naklawos ta ko sin ke me langsilan kat siawo akin siawo she was dana agula malap tam dahil ke fak peloman mama pange me mama kadashkeo kulon sin kat lagat kanta kayani ke faking ka din kain me tagani syuk mama katera inakin siawo ye katlasha na Madalingan ke indirection ma kus usenge tangan kaksin kat yok ke pesimit nga palakin mo ngam dalong mutlutise indaka akataya first by first ke saptal ko shenge siya daga peta usena sheshke kasing vinkatel wikat siya kain line kat alanay ngan kaksakin katkel tamlilipan ina na ki polel faka ki ngamta siyenge ngamta bray wiko was ay penangan wiko was pena sisin si na finchak siyenge pagatash ki kusha online ministry anaget faka titaka in preach na sin Protestant ko ana sila katakan sham kun makaslan ka ato akalim yun na sishma anwangan met lang si sham kun na pasi sara makadeligastan si tamlipan nga meta ka pa usi na yimdash ka nashke narang ako lang malap kade kalita ka nilasya kula pa malap nchim tamda lisiana kafinne tamda shuwe Nelson kula malap peki me takapelom me faklo wasinge Well, klamalap. Ngali pe faxing namlipan mapenaki oye si mate videl nga na kamdan ke la singali ke nga mapangan in the book pe fakloma una katkan department ngalia namlipan kulong mala massage checkson kulong fragment namnas kulong mala fragment ona wan matsal gagat tagain me wi matlash nge kimalutuda in magat kain tagani kalie kaya karikat ke proy ke basinge naknas wiya pen a proy and makumashuan kat wedok lagi basinge kat papa metigi fasili klasha in sifil pen a orelak sin kaksa klas na siyo kerom saptal goskum ikesta pen a sin matutiwo wasilashingi kaldam lipan ingain daka way na shish expound niya kata na shish
kat na kay wine kan kalem ki makasumak kalemi ki mamikasa na sil mal breaken mamikasa ben sias na ke kat kaksagin gombe ki malutibe makadisin mat puyasinge kat praibe ke alos kadin ka nawiye nanaklasha nakimapay si waslom kipel si mawen na tumel tako John baptize elma lelangan shikshik I etile eye urin meta alem Jesus Christ en yokyogelik kat kulo malap na siu kemalutut lo mataka kadin wimat buas ngayon exalt inen mwen na tum Jesus Christ kadin iskat laligima nakewalom mama kat pangon mamalas isla nanak nakewa nanak falet nanak fuleng nanak may kiyape kat na nagimapay si waslom kat ngusheshum kat papa kimasalsalala na art plasha with constride art kadin kaskin dash na siyum kat tagayin tapok kagisin siyak singe meya kalmeyen siya mukul kigaslo makalimi na sish la met na kayo ay makaskin tayo na yurum meso nakin kasi papa inkan kaskin tayo ngayon in siya kikasya yurum in maka kat kayo papa inkan kititalik nata siya karangan siya ula siya ke oye kawilom ein tuvin pelang kikaslo kaya askalena yen falgalo siya uspengulong katlalal fungila pay Jesus Christ el buen kulo si fan na dum el taga mise fin saksinge keshi ben kulo klasha at kun len dolu el molya first fruit a shasor la kel fin saksing mo kay fan na kanak nas na sikatle te kya te sha ke anasimit a shakel sufficient perfect sacrifice sa sorol la fin saksing takat na kayo malal fungi FA small Layla kalayang pakutenlong asisin silan ngan medalamin wikat karangan kat amen lo malap pada kali ke unsukonge kadin mo share pe mo faklawus nge man yok shbela shish shaflen unsukonge na ibangan shaflen taga nilasha lo malap ki arslan met na kaywa ang unsukonge kade long la ki besinge
sama sige nito beareth nito hindi mo siya masih kumingya siya kumakena lango-langani umatlango karat na Pagkawagasik na pagkagayin mo